te whaia e ne lalolangi. E sila fia uma, e le langi. Le singa nei le nani, o longo foi le mapu, e mai ona fulu, o fulu o le mani. Le uma walo lolo, e lona mafau, e whaia I mo ita, o lo uma mani. E ia loa nana, mafana fana, o lo malama, malama lama. Nino ai o wala, taimi leana, tata uilea, o leo natana. Lua fia fi, olea so. Whaia I mo ita, o lo uma mani. Lua fia fi, olea so. Nino ai o wala, taimi leana, tata uilea, o leo natana. Fia maiane, Fio mai e nei, lete tangata tuai, a ia fo. Ete sanga solo ea, olea, polo fo ilea tua. Amo ia setanata, fa apena. Taleilo a fuafua lau wa umataua. O olea le pungai ua e whaapea mai ai. O whea lo wha maoni, o lea lo wha e tau I le oti. Tā lo wha I o manatu, o lea wa e tu I a lo whatu. E mana tua le amatanga, ia upu mau I loi mata. Na e whai mai e le ai se unga, o la tā mawhutanga. Wa e loa nei leo langa, ma ua sui fo I o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o I ai, ua le lea uma I le ala. Sila sila mai a ia I nei mea ua o whai. O lauloi fore tunga mau o te tau atu, ua o fo I mai ai. Matua sio uola, fasia ita I whaitionga. Ae mo oe o te le I whaafiti, sa o whai a mea sili sili. Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga ta puai ai maise fo'i. O le silo mai boa sa boa I le nei fo'i aso fau o le aso tonai. Aso lua se fulu o le masina o se tema lua afe lua se fulu man lima. Whaftai le tua I lo wanga le lei. O matu toe fe I loa I mo lau lua fe sila whai mo le atunu pele. I le loto mo le nganga. I le nei fo'i aso fau. Wa e foai I le ola ma le malosi o le atunu. Ia me se fo'i. Wa e tai mai le au na nei. Ua matu fe loa I ai luma o le nu. Ua le o tua o le nu. Fe loa I fo'i pu e o manu e le o pu e o mala. Sao whaala le lei le tua I lo wang le lei malo walofa. Ua muli tai pea ia I mātou. Ua lau whanau anga sala ma le whaale tonu. Ia ai ua e le tau I masui. Ma ua whaatele ngese ai ia louto sa. Ia mio la wali I ma lau ka mai ka ia maa uma I lato uma. Ia tātou e whi loa I lava I le ata ma le fia.
ma le nganga whaafitai ma awatu ai le whaata lofa ma ofo lofa i a te oe. E a gai misia i le lava i aso. Sa o misia fo i o tau ma paanga tō tino. Ai sa leba fo i au le tu ua le awa noa. That opportunity came once in a lifetime. Ioi. O se awa noa e le au maua mai le toi fo i mai. Wa sola le tae au ma le aso. Ai o le a mana tua pēr ma tō fatu le loto ma le whaabui moe ma le anganga. O le a whai i ai tala o le lumana i isi au ngā tūpulanga. Whaftai le malo, whaftai i le tūlanga o le awa noa. Sa maua i le wala au lia, whaapito wale mele sa i o. A le iso tusi wale au lia, i te le nofo, ma e se i le lio o e wala au lia. Ai, o isi te ngata umo le atunuu, ma le mamalu le atunuu, ia e le i alo ta mala lava, ia i le fionga le pale bia, ma lana ka peneta, ma lona au waa. Oka, ai maise. O a inga e lua se fulu ma le ondo, le ua whaapopo i malesi fo i a inga, lua se fulu ma le fituai. A inga o le whaatuatua i le atua sa moa watasi, mai atunuu ese o le relolangi. Ia, ia lava le atua, le ngata, le whaibalanga atu i nei, i lunga o Va'alele, o le ea, le sami, le lau ele, ia, ai matautia. Ia, o le kako story a toa le nā, o le mai moa i ai, ma whaafonga i ai, i le atanu. Whaatalofo ma whaatulou, i le tawhatolu ma le paia mawalunga o Samoa i ona tūlanga whaalupe. O paia ma mamalu wha le malo, paia fo'i ma mamalu wha le anga nuu. Ai ia matua ma mawalunga se vi inga le atua. Ia te utou le au whainga luenga tutofi whata whaitau langa e fia, ia e maise fo'i le a inga sa le vi. Whaafetai i au tau te talo, whaafetai fo'i i talo sanga moria. Ma le tāpua inga, na se ea i le matila ai pōle whala a Samoa, ma i atu nuu e fio le lalolangi. Sala ngona e le tino, le nā anganga, o talo sanga mo lia a le atu nuu. I tawhai fia, ai le ngata fo i lea, o le awhai ngā luenga tutofi a Samoa, i Samoa lava. Au tau sila i ai Samoa i le tūlanga, o le malanga atu o le awhai ngā luenga, ma Samoa lo alala ma papa au i fafu. Oka le matau tio lea lava aso le whaatau tō ina. A wafo i wa lewa na mana o isi au wali e toso loloa. Ia whaifo i lava. Niki finga ina ia aua lava na i whaatau nu uina. Ia marato valo anga whamaise i longa suile me o so maile la. Wa o maami le si tau sang, ma le si tau ngā tupulanga, ma le si isi le mata ngā. E mata ngā, e maasiasi. E mata ngā o le maasiasi ma upu sala la fōwhena ia. O e toi folo a toa au tō upu na. Lamu ma toi folo pakako. E au tō wawa ai atu le tamai au tū i eile ata. Nā roi mo moli le sāvali. Ma le whaafetai a le atu nuu. I lo tātou a li i pāle mia fo. Wa neila. Whela i le vale le antou whai mai ai. E le alu se a onga le i se wha i longa tike wi. Le i lote ta i se malo. A le la uto o tu dei lau whai ki ke li ma le au. E o koe wha longo i le la hunga le vale. Wa kou wha fonga i upuna. Talo whae mus. Ma le wha soa. Ma lo le soifua monuia brother. Nā i me le sia. Ia sa au tau wha fonga iai. A whaina le a whea nisi o tau auso. Ma tau wha whine. Ia au tau fo i podcast ma au tau. Ngā luenga lo o tau so soani mai ai. Ile mo moli ina o le tātou savali. Anga leile tua mus. Ma le wha soa. Ia te oe ma le ainga. Le no whaalo. Ia manisi fo i mamalu o Samoa. O lo o ngā lulua i me le sia ma le atu Asia. Ia whapena fo i la tau o lo o ngā lulue i le atu Europa.
Ai, whaatalofa, whaawau whaatalofa. Ia te o tau o te mamtina mātutua o le atunu. Tua asina sina, whaafitai le atua i lau tau soi fua mau tau fu i tālo sanga sa mōlia. Ia, a wā le wha moe moe. E pei o na malanga atua i sa moa i le wala ulia. O le whaatau tō ina, o le tātou pale mia fau. Ia, a whapena fui i o le tūlanga tā ua. O le kapeneta, ia, a whapena fui ia le tūlanga tā ua, o Swimming Star, ia ma tō whinga ua whaia ele la auri le bāri toa. Ena ia, whaatali tolu ai le atunu. I le mea tau o le tatalo ma le anapongi, ma le savali, ma le whaaloalo, ma le loto maulalo i luma o le atua. O le langona atua le nā. Whatalofa ie olo o ngase ngase, i mauta ngase ngase, whapea fo i whale o tangata mātutua. A lole soi fuman ria i nei tae a fo. O na o mai leo le whatalofa. I lunga o le tātou apia fo, linga po le tātou Facebook page. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. Ma lo le tatalo. Ma lo fo i le tāpua. I le sini le tai lo le tāpua. Iau tau wola ma mawhau whau. I le malanga atoa, a le media atu le epa mali mongi, ma whono toi. Malanga o mai sa mua, ma le manatu, ma le mawhau, wha mau alunga, ma le wha sausidi. La oku ngei, e matua praise, ma matua isi i lunga le talita, o le taalonga, whaita wina. O le taalonga le tata, alale mea renga o mai masi i mai. Ua matua i maa siasi ngā o le ako maa, ma le ako maa siasi. A lai o mai, ama whai mai. Ai, leo kako malo, tau se sila la i mea whawhau. Whawhau nei a. Mai lale o ave luas fulu whātangi, whātasi ei ma le fia se fulu o tangi a fia me, alaltala fia me. Le ai se tangi, ma lolo whaata mali, ma le teimi nei. Ele o whaatasi tula e pai whaatalofa malulu au ma le fionga. Ele a fionga ile pale mia filifilia vala awina tofia ina to va fonga lai pero foi atu a tatou spa tatou bai iluba imata upu fa salalau ele se tatou panga pa o le temi tatou te oi mo moli le savali le ngai esele ngana. Delivering a message has a different tone and different language. Pea ole ngangana ale whamsinonga. E ale le ngangana ale whamsinonga la toia. The court has its own jurisdiction and own language of the court. Pea nala yale mele. Tele lo la pole ale bede fai gele uri inga. Ngā le whea i solo a pengi kingi ka ngaka fo ele mang king kanga. Wale i lopo o ile artu ua ia. Fafau. Tua i fefefe la wale i HRPP e whaalogo ia sa vea. Wale i atau a whalau te whai atu. Whaalongo le lei mai o tau ia e tū lei e tuila epa. E o e whai au tau tanki. Ma tua i ulu mo tāwho lau i loto manganga. Lau sa vali na batul vasun tenei. O tau ia, watu lei e tula epa mali mongi, mafuno toi, ai maise o tino matutua i o tau ia no sao mai, na le to ono. Matu lei tangata e o e whaile la tau, tangi ai lei se mea. No written, sworn in affidavits, no videos, no, nothing whatsoever. Fua moa ato, na o le valu tangi. Na o le valutangi wano foi atu lava la o vai i le vai aso lava te ese vo le sa vali le ano. Ese le sa vali le na vatu. Ai e te toi whaia ina i le palota, whaia ina le whaamsinonga, to tongi le ono afe o le whaamsinonga, to tongi le ono afe o lauloia, ai toi mi milo me ma le whaamsinonga, whaasala oe i le lua, paia inga e te leto e alu ai le whainga palota. Fefefe, oa le whaalongo mai lava o whaiatu, o male nā, ala le tō stai le mele o te whaiatu ai, sola le whawhine ma avela na whanau, e tiai o tō le mō le ala,
Ai ata to le epa. La ua whaalongolongo mai siauri, wau tau wawai ei. Wha maa mulu umatangi. Na o le valu tangi ia na tutoina. Oi, le se o lau atua tangi ia. Ia tangi ia na tutoina. Ia, ona utou i lo aila ia dea. E whai a si mata utia te leo. Mea ia, mea ia na tāpena. Pena na iai. Ia, lele. Se i whasolo tu pēr le tātou aenga lea. A wai tā ua. Mō le sila fia e lea tunu. La tātou omu mo e tāle pese. Ai ma whaatalofa atu ia la tau. Rob, le musu talofa lava ma lo le soifo manuia. Ia o tusi mefi. O Niki Fomai, John To'o Perese, talofa John. Ma lo le soifo manuia. O sepo ima. La wao o le tolo, ia whaasolo mailunga, sei whaasolo tulunga. Ai tūtu si le fia samboa. Le anga le atunu e matua mapu e lona lofa. Sa o se meo te iai, se umana o tangola i le whamatala atu, le mea tau o le anga le leio le. E tūtumu o tanga i tupe, aso uma, tupe fau. So se mea sa vali ele a taua, e fei loa i mutangata. E tate le mawhai o na tau fia, ma te e atu le lofa whaso tangata. Le masfulu tā la, se lau tā la, lua se lau tā la. Ai o mai le whaalo alo ma tau tia le fionga le senate, le pelestene o le senate o tutuila, ma fei loa i Samoa. Ma tau te ho atu, e asi lana fionga, e le pelestene o le senate, le fongftalai, whapena foi, le lutena ma le lutena ole mautang. E o man fai atu le whaalalo a li liu mai tua olo le pelestene o le senate, ta i le sua le a tau se vea, ma le afe ta la, America, US. E mai le whaalo longa al senate. Na mula ulu ma le a tau se vea, afe tai i le atua. Alo mai, nioe. O le whaia se mātala fo i le mantua o le mātala noanga ma le fionga i le senate, le pelestene o le senate na whaleanga fulu i le montu. Nau wha matala ia te o tuau, ai mawhi loa i Samoa. I le matau tia le lofa le atua. Taimi mua wa wala au lia ai. Le pelestene o le senate, le kovana ma le lutena kovana, le fofonga ftalai. Ia whapena fo i le pelestene o le senate. Le fionga i atua olo manaia fruena. Na whaleanga fulu i ai le motu. Ai li liu mai loa mo le toina. Whai mai loa malana whaaloa longa le naso. O ai au. E li liu mai ai le tamali i. Wa lau i loa i le lalolangi atua. Ese le matautia o le alofa ma le anga le lei. Le mea e tau o le amana ia. Amana ia ma wha alo iai. Ono lea, o le wha mau lalo i luma o le atua ma luma o tangata. E mi milo mai le nganga ma musuia i tangata. Wha mau lalo i luma o le atua, la me le whainei. Lau tala mua le la whaiat whaftai tua olo ma lau whale tua. Ia pai. Whapea foi, whtalainga le musu, ma neia Fruen Junior. Le sunga ia vaisau o lo whai matoto. Ia e mese le malu lau tau whai ngā malanga. Ia, anga le leile tua, mautu pupu ina pea, le tō wha, mamalu ma le tō wha pa ia. Whaatumu mai le langi le utu, a lau fionga le pelestene o le senate. Malou au waa. Ai mai se fo i le kovana, ma le lutena kovana, ai mai se le fongftalai, ia whapea fo i sui mamalu o le senate ma maota lua o le malo o tuila mbandua. Le ngata le nā, lau fionga i le ampaso Samoa, lau sunga kaio, whaftai le anga le lei, whaftai. Mau tonu fo i le a whatu mawina pea, lau tūlanga,
o le konsula o Samoa i te tonu o Amerika Samoa. Alo iau whaiwa manaia, au te matua te li tonu, le whātua ina oe le fionga i le pāle mia, whiriwhiri o Samoa, wa i nei, le sunga, Honourable Prime Minister of Samoa. The Honourable La Uli Maria Toa. Asiata foi maono tupua, lupe matasila. La vea. Walang ngā fo la fae la vea le komalo. Le palmia. Lotai vau Fossi Schmidt. Thank you, my brother. Thank you. Whaftai lo wamna ia. Al tala nina. Wa malanga mai au kilani, ai tau nuu loa, ma le vaa le a tau sa vea. Dāle mene whai, wha fo fonga le lalolangi. Ai se whai le wha loalo, a le fionga, i le li i pāle mia. A o wha fo fonga, ma mai moa sa moa i ona tu langa e fia. Whatalo whatu, au e lua, nau fionga i le plestene, ma le teitei whono, o Samoa ma le ainga, al whatuatua i le atua Samoa o tasi, i le laumua i Wellington. Ma lo whai o le whaiva. Whaftai lo manatu mai, ma e afe mai ai le tātou siva loa. Le siva tau whai o le atunuu ma le tātou whatau pa ia. Whaftai o lau pule ma lau whaaloalo lea. E whapena fo i auto uma. Sa tātou whelea. Tui sa mau, ma lufi ma le uluenga. Ma pulu le o no i se la whai. Wha malo whai o le whaipa. E se le tāu. E whai le whatautonga. E malingi o loi mata. I le wa ai atu i le tama. Na la lau nei le pepelo le ngaoi. Le lea onga. Le aise whai longa. E lau li i ai. Mai le tu i lunga. Ali mongi. Samoa. Baso le whainga palota toi tu lai mai. Toi man malo le HRPP. Tu lepa. Avea oe ma pale mia. Pono toi sui pale mia oe. Aya, le ala, ai whai lau tusi. Ai whai lau pusi lai whiri mera ui. I told you who's going to have the last laugh. Because why? I have no match with any of you. Le ala whai au tau tala tu mta pulea. Ai le nganga whaaloalo ma le wha maolalo i lumo le tua. Le mali ei mea. Dāle mea na au whai atu i a teo tō. Tō te tali tonu i ai. Nanga iai le mea lofa le tua i a teo. Au te wa ai i mea. O le atu tupu. Ma whono ai le atu nuu. Ma tau watu le atu nuu. Lau tō sila i le mea le la whai. Alale me le whai. Na whai e le atua ma wha moni la na vāvenga. I lo ngutu. Ma upu e luai atu. E mo moli atu ai le savali. Anyway. The best is still the best. Lauli is still the best. Lea la ua wha mai neitala. Ia. Si kako wawa ai po le ale tu ai ngā mea le la whai. Fiu e tau whai le mea tau o le dirty politics, delaying tactics. It didn't work. Wato e pāle pomu I luma o tau wholinga. O si mai whafonga, ia tātou telefona. In this update, the Trump administration is seeking congressional approval for a $6.4 billion weapons sale to Israel. The Wall Street Journal is reporting the deal includes support equipment, attack helicopters and troop carriers. News of the proposal comes as the Israeli army warns it will use unprecedented force in Gaza City. The BBC's John Sudworth says the situation is dire. Many have followed the Israeli military's orders to leave, but many haven't, and they face a very difficult choice. Aid agencies say at least 75 people have been killed in a drone strike on a mosque in the Sudanese city of Al Fasher.
The attack comes during intense fighting between the paramilitary Rapid Support Forces and the Sudanese army, with no signs of the civil war ending. Humanitarian expert Nathaniel Raymond told the BBC RSF fighters have seized the Abu Shouk displacement camp. We can see RSF vehicles moving in multiple directions towards the last holdout of the 6th Infantry Division of the Sudan Army. A former Canterbury Regional Councillor is cycling across South Australia for child cancer. Nak Kurako is riding over 3,500 kilometres from Perth to Melbourne in the next month to raise money and awareness for kids battling cancer in Australia and New Zealand. The 71-year-old has previously cycled thousands of kilometres for children's causes, including the length of Aotearoa. Kurako says it's his most ambitious ride to date. Over 60 blossoms will feature in today's 75th annual Hastings Blossom Parade. The parade draws in about 25,000 people each year. Today's event will include a massive petal-covered birthday cake float and an oversized Buzzy Bee float. Hastings District Council Marketing Lead Vicky Roebuck says the event's become an important tradition for locals. That's news. In sport, the Black Ferns are lamenting a lack of care with the most important object on the rugby field following their World Cup semi-final loss to Canada. New Zealand's been downed 34-19 in Bristol after training 24/7 at half-time. Winger Portia Woodman-Woodcliffe says they simply needed the ball to win. The Silver Ferns have signed off their final training as they zero in on the first test against South Africa in netball's Tiny Jamison Trophy tomorrow night. It's been a tumultuous build-up with coach Nolene Tarua stood down and replaced by Yvette McCausland-Dury and assistant Liana Leota. Leota says she liked what she saw today. McCausland-Dury and Leota will settle on their starting 7 tonight and a captain. That's sport. I'm Sandy Hodge. Noivo tu amo. Suamali ole ola. Ay lupitang imeuma Oto fotofona Filong ay mafati Wala sa may lafa may bayi Faali ang ay lupitang mafati Atua na iyo umana onga Fili ele moe Tau faaleanga ilo ualo faya oe Ta utino mai Po oa ule pongai Le pongai Umafuai Etu mau
Ia le nā sa moa. E whai ama whai le pese fo le ma tātou tala I vai whanua. Ina ia mana tua ai fo I tātou. Tātou I loa mea o lo tupu I lo tātou loto I whale ono. A vea New Zealand. Ia ma a inga lo na lua ia I tātou. Ia whatalo whala ia te oepe a whai o le whaato ae o ma I lungo le tātou. A kako ki ngā waa ma kako ai ngā ku awa ma am. Motu lau pepa talo falava o Hill Reticel Tupai ma lole soi fu muia e sa olena yo fa nga ele tua tama vale yo langa la sa vali la uli male le mau fo le no fa ya tu le ole fina ngalo o te ta yo le tunu u ai mai so le kalesia la uli ia esa ili la mi tonu ma ia e alofa I tangata tau tala ma le wha alo wha pena foi ona e wha mau lalo I luma o tangata oka o kai le matau tia o le sa vali sa momoli e whai fe au ma au na pa ia le atua ai tau te sila fia au tau a o fo ile au whainga alwenga I la unga I atu le epa ma li mongi ma whanatoe ma le lawaenga o le toto whai fe au ia na o e momoli le savali ai whaulu ma lo ale to ina na whai iei lesi whai fe au reverend nama motu nioe ai mai le tala motu ele ai se aso pongi sai luma o le sila whanga le tua na o tau ia le au Filistia ia, na o mea pongi sana. Ia karo le au Filistia. Ia le nāua e loa le mea le whai le Filistia. Ale au le kipia. Ia le nāua. Fai sao ele fai fea. Na o mea malama lama maaso malama lama na sau le tua. E mo moli mai lana whalau. Ala le mele. Na o le aso pongi saa o Filiskia. So le tau folis fai fea au fai ai. Tu le pa. Malai tapipi. La beto wa umi emi tau feita. Ai sea. Ave ese le ita. Tu uia lo wita, tu le epa. Ele ai se mea le lei e mau le ita. O le mea le ti a polo. Ia te loa fai fea umai, ele ingi lako ki ukusi. Karo fai le au fai ngalwenga. O le au fai ngalwenga le ma e a ia yo tangata nei. Wale fa afetai le sa vali ua momoli atu. Ale mea la le, ua feita, le si fai fea au nalu atu. Mai. O mai tātou tū whaatasi le fina ngalo na le tua. Ai whamai ale si ali o le HRPP. Mai le ai e le lua ngia. Le pati le nei manisi mea whapena. Te te e sa vali ua momoli atu le au whai ngā ruenga. Ia le ala le mea. Nā o le maasi yasi ma le mata ngā. Ma le waa o vale ia e ti ai ua maa ngoto. Te tala le nala uli na whai leo whai ngā ruenga. CEOs ma, ACEO, o tau o le maa mau, o le ele ma whai o na fuli. Aisea, e whaalango atu le maa lo ma le atu nuu ia te o tau. Awa e pe o na o pese atu ai. Ele na ua manu maa lo le whaatu tua ele atua sa mua ua tasi. Ele lua afe lua sifu le tasi. Se tasi le nei o lu I tau sa sili o na whainga tā sa whea ngai ma whia me ma la uli. Ele lua afe lua sifu ma le tasi. Whaatau te. E le whaalongo. Le au whai ngā ruenga a mata mai le whau lulunga mata ngā ruenga se io mai le au whai ngā ruenga. Mata ngā ruenga uma ale malo. Le anga fo I ua whaia ina tu le epa ai na te le italia ida. Ma lai manatua o ia lava o le pule.
O ia lava o lo o fai ma te tai ma pale mia o le atunu. Le anga ua fase fulu tau sanga, e le aise si tu atu maluma mai, ua umi tele le nofua inga ma le paia inga. Na o tuila epa lava sa fa longo iai. What now? Nana pao le pomu, uma, ele lua fe lua sfumatas. Ae o le mea lea sa te tau na fai, fa fonga le tape nanga le sunga lauli. Au malu manongi o le au whainga luenga oma. ACEO, CEO, CEO o lava. At the ground floor man. Wa au mai i tutongu. Wa au mai i tutonu, ma le whaalo alo. Okai. Le tamā pito i sili nala i titi. I saufa inga pale mia uma. I le tala wha solo pito Samoa. Tala vau. O te matua i ala uli. I le atua o sanono sfulu tau sana. Ai ua wha tamā i ai le atunu atoa. Samoa i Samoa ma Samoa i atunu ma mao. Ai sa. Si i tia i le atua lona tulanga. Wha ma maluina ma wha pa ia ina. Nā le tangi le pumate. Laftai la uli le mariatoa. Laua fionga le li pale mia. Le tofi na sili o na ino i ai tangata ia e wha pipi i lo suafa. Wane. Wale mawhai o na tau te tala e wana o na memu ngutu ma ua fongi o lato wisu. Ile ino. Male le mawhaia i ai o se lato bea. Eo ai la whasanga tau iei. Ai whasanga tau i tangata. Tangata eo na ia le pule. Wa toi natu, wa soi e tangata le ula ma lafo i tau au o le sunga. Ile la uli al mali atoa. Wa tau te tala Samoa, wa tulei Samoa, wa sau noa le atunu. Samoa have spoken. E wala io. Alu e vaise mea ke mauru whaali e ili mong. Mauru o inga vaise pu o vi inga le ka alo i vai. Leo whatu sao le tala. Tau te tau wha fefe i le ai le tula fono. Ale a tau al nale. Whatu alo atu ale a tau i Samoa. E sisi le fua o le manu malo. Ai tau mata ma tau pala ai ma tau la lafi solo. E ane na. E sila lai le mea na uwhai atu ai. I la songa la auli le male toa. O mana o tau tala. A le ta lia le lei. A ua whae le swafa. Ma le tofi o le pale mia. Ia o foi lo lima. O lima lua. Ma le min sta o leo. Ia masa ili ane ai lea. Whaafitai. Ta mawhi loa i malo uso. Au apa au. Longo Filippo. Le komsina o lo fa au pea le taimi le nei a o iai fo i le mutaanga o lata mai. Sau wa de komsina fa mai le atau o felo i tama o le ainga le tai. Fosi mau tango fo i opo mai le uso. Ma mai le atau welcome home. Fatu faftai le ufionga le komsina. O a mai lau whiong, mai le lei mea uma. A mai oe le ataua, whātu, couldn't be better. No anga le lei le tua. No nā lofa mai. No whai fo iai. Wha maloa ma whaftai i ngā ruenga. Lau tau tua, e ui lava. E na whetoto ai le atu nuu ma whaavea i tala. E tusa ma le matanga ruenga. Ai o te whaftai atu. O mea sa le lei na whai. Vi ia ai le lofo le tua. A o ni tiu te fōi. Ta wha le tonu ai. Ia o le tua e tu iai. Ia o tau sila la e le pene. I le lea mawhai e le maa lo. Le nā vai tau le lua whelua sifulma le tasi. O le ngā lulu e whatasi. Ma whatumutumunga o le whainga luenga. Nā le tala lauri. O mai tātou si i Samoa ma tau tua i a Samoa. E au tau whesoso ani mai le ngā luenga le pulenga, wha tonu.
le kapeneta, tau uma mai me tau le tau mai. Tala noa la uli e winga, le responsibility, transparency, ia ati, le va ai I mea uma. Ioe. Ia manino I lalo le mata o le la, whai unga e whaia. Whainga whawai. Accountability, ia tau au ngā ina I tātou. Awhisiri atu, ai tautu wa I sistangata. Be accountable, be responsible of your duties in the work that you are assigned and allocated to do. That's your job. Automa. Tau mai ia tau. Mai tala lea lauri. Ale e fionga le paramia. Tau mai ia tau ala mea o whale tonu le mea leo le lei, le mea o makwale anga lava. O anisi mea le lei o na toi whale lei ma fo I ai. Tau mai ia tau ma tau lau minsta. Ia e lofa I lau minsta. Ai whapena fo I na liula oli ma whaia na minsta. Ia utou walo lofa lau whainga luenga. Ia utou soswani ma utou wha maoni I whai unga e whaia. Ia utou wanga le lei ia utou au whainga luenga. Minsta o matanga luenga ese uma. Te loni me mari. The fairness and justice that Lauli wants, and he wants the best from each and everyone. Ai la le tala e whai. Ai il tangata. O le fia tau tua. Ma whatau te e. I le malo fau. Le malo le nei o tangata. Tau te leo mai e. E tau tua I se pati whau whai. Tau te o mai. E fe soso ali mai tātou te o. Ina ia tau tua ta ngata o lo iai le pule. Nā lai o na o mai I tātou I te tono le li o lea. Oka, the matautia. The experience, the people, organizing skills, the people's skills, the dialect, the conversation, the speech, the natural resources and blessings of God upon this man. They are mad, crazy men. Tau ai maa. Lima I maa. Lima I sa pelu. Wade. Le ale talita la auli. O le talita o le alofa. O le talita o le lotutele. O le talita o le toa. O lea. O le talita o le atua. Era watu tangata mamaa ma sa pelu ma tau e velo ai. Ai whaasara vei I luma le atua. Ioe. Ia ngai ane le atua. E ave ese. Au vale vale. Ma pe au langa vale. Ma tangata fio u lava vale. Ia te ilo ese me vo iskulatia. Ta ilo vo iskulatia. Ale fionga le li pare mia. Outou se sila I videos bambeo e whelua. Ele ata o sa vea. Outou vavai. E lua skulati e muri luma. E atu marisi vaenga I tua. E vei voi martala ma. Ma se umanu I le live mai le na fai mai. O male tato li poti wae wha tato li poti na fai mai le ato. O male tasi. Live stream mai le fionga alilo mai ava. Mal sunga fo il pari tele. La fluff. Umana malolol na sifia saule le sifia isi skulati tasi le fa fine luma ai tolu ngalu tama ita e muri tu le atou le matautia ai se nanga e lama le fiti e le fa pela pala ai le atou se a o ta ngata la vaia la tou te leo ya le atou se vea ya na tou se le fia e le tau fa tu ya atou o le siampine ma le pine olo. E vave, e le aise me, o la ilo o mawha atangata. Nā le minoia o le ataua, tadi anga lo marganga ka e le ai ase, e le umi fo ina whaafina wina ni matau. Ai o le mea le na, le tā ua, o le vāba ai atangata. But overall,
People were so friendly. E o lava, I sui o le chapipi mātou te. Fo I maopo, I le lofa. Wa fuli tua, ino, fa mai o le mala lea le tupu ai nei. O le tamaititi lea, ulupo o le ngwali mongi. Tulau o na taulangi. Leanga fo ia tamaititi. Fa tamaititi. Sa sili pe anga fai sanga mea fo lele. Alu join ya kangaka male. Au fa fifia fo lele brownies. Fai sanga comedy show. O ia to tasilia. Lo mata ngai. Mama nongi leanga. Le HRPP. Ma ua fa pe nai foi. Ona le mamalu si toia ina. O le so, le au te tau atu. E leo toe mamao, masalo pe toe lua, pe tolu ni aso, tau whaafofonga, iai ua sui le te ita inga. Ale hero pipi. Noe, lale ua fono. Wala tau whaafonga I lo u leo I te mi uma, sui! Kick him out! Ale aingi o tau loto mani o tau fatu e whai ere mea lewa tuele a tau savia. Fai! Ioi, o tau nā. Lena fau atu nei, el valu lu tau numera. E siri atu lu tau whai numera, el to ono na lena toi o mai, tonu. Laki. Ia laki. Na toi o mai, ele to ono le na. A o tau la e whaafonga mai o le to, valu lea. Tu ilunga. Ioi, tu ilunga ma losi lau tau finau. Alu ese, walava lea, awani utu e palota iai. Tau leanga mamata ngā le pati, ma fua mai le tamaititi wha leanga mea le nale. Ioi, lai sila fia le lei limongi. E le wantu wa umaloe le ai lava masa mea, e te sila fia, mai lava le amatanga na e loe, a o vea ma het poe, masa te ngata tau tua, elenge, ta longo le whaipele le fusu. Ia le nā, na o whaamana tupea, ma whaamana tupea. Ia le tangata, whaamaua lunga, whaasau sili. O mea nai o iai. E whaa maa asi ina, I le pupula o le la, I lalo, o le wa ainga tangata lau tele. Ia le nā, le mingao, o le mele whatau tonga limongi, se o tau atu ia te oe. The swearing in, the oath of allegiance ceremony is so important. Walanga I te le mamlama I le whaasamua. Le la ngangu o koi ake oe. Ia fia poko ngai, o le kaiminga, lua fitau I maloia. Whapea au la lua spy le, I le ngangana peritani. Ai wakum, kwa le lava. The oath of allegiance and the swearing in, the oath, is so importantly morning. You've been there for a long time. But the reason why you're still there is dirty politics. Yeah, absolutely. That's why you don't take this seriously and respect the ceremony itself. Listen carefully. No, say ya tu lo mafu fau vai o lo ia. Tau leanga tuai si toia ina. Ta lofa tu lepa. Fiu la vale. A le pupula sa moe te lole. Sila tu matapua I sa moa. Lo hai. Me le tamai titi le tipia. Filistia. Ioi. E te le ma si o lima I lunga. Sa moa leo mamala. Le whātau tonga na whai I luma o le tua. Mo tangata. Ia tō wawele. Toi oro pua ai te whapenai ni winga mata ngā whapenai luma o le tunu. E mata ngā. Wale e whaia ni winga. E osi ai le toi lalo ma le whaia ina. Ma le tolo popo. Ai a tiri ai. Le ino tangata I a te oe. Noe. Wha mau lalo lo loto o limoni. Wha mau lalo lo loto ma whātou ese le pati. Whātou ese le atunu o Samoa. O le au mamala leo toi mamau e o se mea te oe. Noe. Ire o se tau whawhewhe ai
o le mamana, ma le mamalu o mauli o le aturu. O le atau muli pea i ate oe. Ia. Whaatalofa muri bai pale soo. Antele a li. Whapena fo'i ia whaasalau nua. Waalole soifu manuia. Sape tualongo. O tau umalawa o lo mafuta mai lunga le tātou apia fualinga. Ia ma le tātou YouTube channel. Please share our program. Tele ia mea matalo fia. Ala le tala lauli na whai. Ia na CEO ma ACEO ma le aufengaluenga. O mai tātou ngā lue whatasi o tau. O uso mo tau whawhine. Au iei le me le mali el tangata. So le pule. Tala noa mai. That's how friendly. And that's how smart lauli is. Be kind. Show kindness. Be respectful. Ia whaali leanga le lei le au whaingaluenga. Whai mea le lei tangata whaingaluenga. Whaalo halo i tangata whaingaluenga. Ai waila lai whaisao ye. Lauli. If you have some ideas, new ideas to better things and promote good service to the public, do it. Why not? Te le tau whataltali se I whai atu lau min star. Te le whataltali se I longa te sau e wa aile pale mia. Sila sila mamau. Ta tala le tō wha ma le whautanga le loto. E wawa ai I au wala fau e whaale lei ai so se matanga luenga. Mai le soifua malolo ina se ia oo. Ia oa onga. Ma au nanga lau tele I tangata. Awa e tāua tele. Talofa mus wa aka mus ma le whasoa ma. Ia le nala me a moa sau mea mai sa ta mea ia alofa tele atu li mus ma le whasoa ia wapena fo I outou umalawa sa whaia outou podcast ia ma outou whasalaunga ia ma vesosoni mai I main media outlets pe o le tio nei le siufonga Samoa after atu le fionga le ngaftasi foi maono Martin Anai ma le uso pele foi le ftelenga le vai malai ia asiata Pio Valiko Musione Faltua ka pena fulsunga le ataua manfui o le sunga ia sauni mauto umalawa o lo ngalue ai le fionga a fonti au loa ma le polokalamba le turis ka pena foi le sunga ia tu le epa le siu fonga le taia fau mai la tau foi o lo ngalue ma o una ina le sunga le ia mus malana fasoa mai Malaysia le uso ia manatu le lei le vaenga o ila mutu le malepe o le openga o ilato uma ese ia ai mase fo I le sunga a sua Andrew mua ava mai nai Amerika tate le masani ia ai te silafia e te aluatu I o a ua fo'i lei atau sevea ua uma ona lulu ma toto le fatu I le whaavaina o le Uluwai FM station I tono Samoa the Radio Polynesia 98.1 FM I le maunga o fia moe ma se tasi o tamali I longa ma le toa ma pusua Rudolph Kyle ma siana whanau ia aile I otu whanau na o I ma ua ma le toina na le tolu atanga ta whaingarua ao ato ma le po toi alu lis a sau toina ma lolo le atau sa vea a latu le toina latu le atau ma lolo si toina fitu aso le vai aso los for fai tu la ia tau sanga atua fa vai ai o wane ia lea e fisile atu ia limongi
Mai ngā te lei loa se mea ngā te lei loa i le atou sa vea. Ngā te lei lopo whena o ngā, te lei lopo i whena whai ngā luenga. Mea nai loa il more small kit, more small potato. Nai ngā te loa. Ngā te loa. Ai musu langa fui ele le loto. Alua se le atou sa vea. Tausanga atoa. O ngā lua le whale tupele nale o Westpac nei. Ba sa tau o le Pacific Commercial Bank i songi yaso ia. Well, ai lai. O mana aonga toi sau. Toi alu, toi aonga toi sau. Alaea o ngā limo. Well, mea nea le ona whai atu. Tu ule mea le whaasau sidi. Marfia tama awa kake le kukusa. E alan tale tu sa alanga o te loto maulalo. Ma o whaaloalo i tangata. O le mea tate ese ai. E te wha mawalunga ma e whaasau sidi. E se singa le nā. Male a vatu o le fautuanga i a te oele uso le titi. Sui la wamio. Ale sui la wamio. Se malu e te tai. Tai o le fatu o tua. Le tai le afo. Tau tua Samoa. Tai le HRPP. E o malotu le apa oe. Aia. Nale ingo ing pipilo tangata i a te oea wa. U manongi leanga i tulou le whafonga le atanu. O upu na e tau na whai i toi ngā tangata whapenei. Tau wawaila iei. La sui le pulenga. O te loa, wai loa le to ino tu le pa. Ua o mai le tangi, o le mawhai e ia. Ona toi whafoi le HRPP se tūlanga le lei. Knock out whalua. And now, the time is running out for him to patch things and bring back what HRPP was good for. Ia tala le nā. Ia le au tau whaafefe. Au tusitala ia. Wai mai le li leo ka ngaka, wai mai le toi ina lale wa le ilopo le ale be o whai wa pengi ako maa ngai kau rungu wa le mawhai ona tau tala le lei. E ko inga mai whea. Whono toia wa o le media atoa leo li mongi i lato uma. Le urungali i aivalea fo le i Sydney, Australia. Le kindergarten le nā. Tu le epa mga loko le epa e enge fo le mangawa ia vai le le kariye se ia vai talo fai fale sione watching you and joining you from Townsville, far north Queensland. Talo fai MJ Maxwell talo lover, how are you girl? Malo, and she's from watching you from Kahului. I used to live in Kahului, my girl. MJ Maxwell, anyway, na Kahului mai lunga I Makawau, le alu le lunga I Haleakala. Kona leo no malo talo for lava se epa, alo le soifua mnuia. De le no faitu. Ana o se tapititi e fai ai le lei. O whapenei e amana ia. E tūro lunga le tapititi lea. Tali e lo matangata. Tali e I whapea ai o sona maari, ele lo, tali e o le whavalvalea. Ele lo se mea. Tuale loa fola. Se la unga ma se fola sanga. E alo ia I ma whalongo tangata. O le tangata o ina. Ale o le nafo I. Tula epa ma fontoi. Nal me ule toye, le utou tuli. Nanga a mi fatami titi. Tuli ese bele pati. Te au alua le fio. Ese foi o lua la toia. Me malo lo. Awa le tala le na. Ele I umma le vai aso lea. Ua longo fatutuila Samoa. Ua sui le pulenga au te lo le lei. Na o moe miti ai. O le ato le fale o tautai. O le a sui fo I pou o le fale o tautai. Ai se a le lava va. No nofo I le pou mo o le mota.
I te loa le meo le pala ai tele o la wali i le ai. Le ala o tau le na le to valu le no atu nei. Stand up. Get yourself counted. Be responsible and be accountable. Awa o le tau mele la fai na le ai ngā le popo mano o la. Popo mano o ma popo manofo. Ta ua le na. Na auto whaafonga ia le se le tala le watu e le atau sa vea. Lea ua whono le paa mo na vai. Wai lofo i le toi ina. Ua o mai le unga ma le ngā taanga ia te ia. A lofa lai le pati fai se swinga i le ta inga le pati. Alo le na. A fo i le lei ma malosi loa. Rau solo ma lo kene te sio. Tu iai le avanoa. Na te ta ai. Le pati. Ya, nena. Tātou nofo la ma whalongolongo le teimi le am. Ya ane le si por kalame le na i mai Sydney, Australia. Le lupo lea le wingol na por na whai o por kalame sa tau feo lolo le matanga. Ai alua luma. Alua sole wa matua i milo lava. E lango tu le pa ma le HRPP. Lale me na o iai, tau nu o tu fo i Samoa koko unku. O mai, so solo mai, wala tō matua li loa po le ale mea le awhai. Tua li loa po le ale mea le awhai. Whea na tupo ele nei mea. Whea ngā kau ele so. Ele loa, which way, where the knockout blow came from. Wa ke I lau friskia ma fiki o pulo pe va ver po ver sa wel ka ma le awako ya sau ka ngaka ya mo kwa sau Canada ia da kwa ngi fa solo a kole mo le loto tala avai au ina ftangisi o fo le si tanga sili on kukuafi le tanga Mr. Kreitz kukuafi au le no ali ilalia. They are out of their minds because they're not in my league, and you watch them crumble and fumble right in front of the world in broad daylight. Wale loa po hani mea la whai. Whetā ngisi, cry foul, cry fool. Oai lau ata bunimuri. Whamai a lea la avatu. Luas full mal wha cases awade. Nei se mea na o le valu lavatangi. Wau stai uba mai le toa lua se fulu lenga le koe mai. Tangi mua. Matalo sanga. Only 8 petitions to be decided by the High Court and the Supreme Court starting next week. Ainga le tai. HRPP le sunga le ataua laki. Yeah, I'm sorry le ataua. Ya lea le ato e tau ia le ainga ia tamo le ainga le tai. Le ataua laki o lana tālu sanga whaasanga. Ya aua pa au alo I tafua le ataua fo I muripola. HRPP versus FAST. O le tangi lona lua. O la o tō pēo whati a te oto. Pēo te wawaloa. Na o whai atu le vasan te nei lau tō se sila iai. Whai mai e lua se fulu whātangi a le HRPP. Se fulu mon tupu tangi a. A sa whapito fi me mar sap. Lea le mātal oka. Te tō wawa ai tangata le mātou wheloai. Mātou wheloai ma le fia ma opo ma fusi le alofa. Le fionga.
I le sa avea ma minsta o fesota inga. Le tō wha, ya honorable. Mau si osi poe mai. Dr. Pizza. Oka. Se feilo inga. Le aso tolu al whatautonga. Le aso sfulma le ono le na. O le masina le nei o setema. Na atoa fo i ai le lua se fulma le ono tausanga. Talu o na fatu ma whawae. Le Dr. Pizza po le Church's Pizza. Na maoma whai ainga. Ai le tausami le pizza. Ma matala noa i o fatu. E ta tau na mai se tō wha lau whianga. Na whawhewhea. O oe le isi minister ma le isi suia whaipule. Tasi le paia inga. Ai tolu vanga whai wai aru. E toi alu, e toi tuto. Tasi le ai ma se mea i le history atoa. O ia se minister. O lo tau ave le tofi minister. Ai o le teimi o le whai ngā palota. Alu tuto tasi mai. My goodness. Never in the history of politics in Samoa when a minister of the crown decided that he will stand alone an independent candidate when it comes to the snap election or even a general election. Never. It never happened before. I tell you, le sunga. Yeah, honorable Mo. There are those of you. O le minister. Muri le titi na muri i oe i le fionga le sa whapitu. Whamaila na tala i atea. Na manatu e te tau na ia whatu ese i le sunga la uli al marito. Ai ua whaialo na loto. Le whaai unga mo ia lava. A olona loto atoa. O lo o ta tau ma tanu mia pea i whai to toa ma le o ngā to tonu ngā le mū o le whaatua tua i le atua sa mua ua tas. Whamaila na tala a utoi manatu fo iai. This is part of my legacy and part of my history. Vai le sa o le mea na o tau tala tu ai a o wha solo o wha tale noanga lea. Ma whai ei le wha tausina, a le fionga le sa wha pito e mai lei mai ai, sui uma taito o tasi. A sau, le tofi min sta le nale, le ta vale le telefoni, lo a launi le nale o si ima lo tutongi o si i wha min sta. I was never wrong. I was telling you the tactics that Fiume used to lure and entice these members was actually bribery. He bribed her way, she bribed her way into giving away ministerial portfolios to lure these people to her magic and magnet. You know, it is said a million. Famailoa. Mantuana o foi atu. E le lau maua le avanoa e te tofoi ma se ei i le tofi minsta. Pe lua i tu la e te minsta ai pe tasi le aso luas fulfai tu la pe lua aso ai to se i ese ua e minsta wa umona whatau to o e minsta for 7 hours or 2 hours ai to se ia. That's the legacy you will go with you and leave behind. Whai mai ala na whanau. Na whai pule le mātou tama. Na o lava le tofi minista, ma le sui minista. Ai ana o le tasi le tūlana minista. A minister is a minister of the crown. And that is history. The legacy will remain in the history books of Samoa. He was a minister. Atalo fa lavea. Ya masua e mosi malole. Soi fumunria. Le tala le na.
Mo mole atu lo faanga mo onga le lei mo la fionga le li faipule. Ya, alu wale ma story fa mai no mo au fatu lo yai. Ole ala le to falo i tu malo. Mai a tonu sa vea. O upu lava na e fo fola ina. Ile lua fe lu sful matasi na ua faila u fainga palota la titi. Na mātou vai mo le li fo mai a Dr. Lausa. O upu le na o lai te mau i fatu o lo i tu malo. Lalo fo lana. Na o walu ai o te whaalongo mau stai le tō whalo i tu malo. Ai maise o whaife au. Awa o e fast uma. Ia le. Ia fonti. Awa ana le alu. Ele sau fo. Ele sau mai le vaenga. I lalo le whaamalu le sapa. Al sa whapitu. Le tō whale nāna usi ustai ai mau. Si osi po mai. Ma toi alo lofa fo i ilo nei tu malo. I lona usi ustai. Sa whaapale ina ai. Ina ia toi fo i mai. O le sui tu tōtas. Au whai atu iai. Au te wawe so whale tō whale fionga le li pare mia. Malona au waa le te mile nei. O la auri o le tangata e alofa ma loto whaabangalo. E mua o na wawelo na alofa ai tele ngese. Lona tau i masui is tangata. Au tō sila i eisa moa i lela vaso le whatautonga. Sa tangi. Te langona i teimi uma. E le fia langona e isi i e whaalongolongo mai. Awa o i la tone ua fai le sunga i la uli al mari atoa. Ma lato mea ula. Ma o lato fili ma ti apolo i o lato loto. Awani. Whaato i la loina o tau le ti apolo. Whaato i la loina o tau. E le tamaititi e le alu se aonga nao lana apa fafano malana sola fafano malana valuasi. Male valusanga, male asi. Male sasae. Male lango le What now? Tau lola uli, o i tātou le au mulu vai o Samoa. O tātou o kāwingi o Samoa. O le au whaife au o Samoa. O te talo i le tua. Ia whasolo na olo. Male malosi moa o ia iaise tai au te fia se te tono le mauta lea. You are parliament material. Te tau na sau. O mai le tai au o te tau na sau. This is our time. Tala noa ma le wha maoni i le atunu. Alofa i le atunu. Wha malama lama le atunu. Ia tātou wha maua lalo i luma le atunu. O le wha mau lalo fo i le nā. I luma o le atua. We are public servants to God and to the people of Samoa. We are not here to be served. We are public servants of the people, and when we are in the service of our fellow men, we are now engaging in the service to God as well. Lena. A whai tātou te iai ngā ruenga tautua e au nā tuai i tangata lau tele. Wa tātou iai fōi i le ngā ruenga le tua. Wa tātou tautua i fōi lea i le ngā ruenga le tua. Pepe la lau, tālo whalava, mā lola soi fumanuia. O le sau mōria lea na o sau mā ui la umalanga. Leo o tō ai le whale o tau tai, ma lau sa whaiva na o sau mā. O le sau mo lia mo oi lau whaafafonga ma lau whaalongo. E teu whatu leanga sa o iai o. E mori mau ma whaalongo. I mea na tutupu. Nena, o se au auna. Ua fo'i mai. E mo mori mai le tala le nā i a te oe. Kathleen Dunlop. Ma lol sa i fumanuia. Jacinta Maa Nelson. Sueina Matutia. Si lau la ulu,
talofa lava. Ia, whapena fo ia tuula leo talofa atu malo. Le soifua manuia. Ia, whapena fo le sunga ia. Pau, mangupenu. La mani, foi de Deus. Tavensi Leonardo, malo se foi manuia. Ia, auto malava vatu le whafunga mai le tunu. A te fia ta whatalofa. Vai lele, walak te ilunga le toru afe te ngata lo mai moa le teimi le nei. You know, please press the like button and share. Le malu aso ta vae talofa lava malo le soifua manuia. Prota i vao. Manupo. Fatalofa atu malo le soifua manuia. Fatalofa pito lava le ufiong le sao prota i vao. Fea. Feo maumea. Penny le lua. Ma le faletua ia sina. Ia whapea fo i le li. O Dwayne. Ia ma tuso. Ia whapea fo i ia le afine ia Alduina. Ma lo tapua i lo fionga le sao polo te vau. O lo moli mai o lo whaanga o le fionga. I le li i pale mia i lau tapua inga. Teresa Y. Fok. Talo whalava ma lo. Whaftai. O le sunga ia vaafa mai yes and nati. The integrity of government. And it's the government of the day. E tā ua tele. Le ngā lulu e whatasi o le teimi le dei. Ko sau noa le sunga lauli. E le mawhai tō tasi e le malo. Malana au whai ngā ruenga. O na whātau nuu ma tau tua Samoa. Each and every one of us, to the private sector, to the private citizens of Samoa, it is our collective consensus and our collective responsibility to develop Samoa. No. O le tiute mal matawhaioi a Samoa uma, feso soani le malo. Feso soani le pule ngali ima fai pule. Feso soani le au fai ngaluenga le atua. Feso soani le au manga. Le tu pao tinama tamaitai. Le tu pulanga televou. Le au waluma o tane ba le au waluma o tina. Le whanau i tātou uma. Tātou te tau whai. Pulu lima fatasi ma o foi. E momoli. Le lawe ai a Samoa. Le feso soani a Samoa. Tufal tātou por kalame. Jacinta alai whaiva. Sele talawhalava. Ane a Mosa Lau. Rosalia Lafonga. O Lili Vine. Mike, you are a humble man. Of course I am. Ai o longa le angala o amio. I a stumble man. Ja. Fatalo fatu. La tato woe va vai foi. E se kasi pese se yo si va kasi. Ja, o de fa wa wo ile le o nanga male tutua. Working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare.co.nz. Fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma novema. E luse fulupa senio le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā i nai. E ma whaiona piki le tavale mai le malewa le whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave. Ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E wha ngā ile Pacific Easy. Be wha ngā fo ile credit card. E wha tino ile tongi i nolo sa. Mori si wha talanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. In this update, Revelation's fugitive father, Tom Phillips, had access to at least 8 firearms while on the run from police. Phillips was killed in a police shootout last week after almost 4 years of hiding in the Waikato bush with his 3 children. Emily Ansell reports. Police Acting Deputy Commissioner Jill Rogers says police recovered 3 firearms from the incident scene and 5 more at Phillips's 2 campsites. Suppression orders, injunctions and investigations mean the weapon types can't be released. Police are expected to investigate how he gathered his stockpile, whether they were purchased before going on the run or if they were provided by supporters. Kiwi Rail will again be carrying out its school holiday rail upgrades on the Auckland line from today. There will be closures on the Southern Line and reduced services on the Western Line, with buses replacing trains. Jacob Jones reports. Kiwi Rail says crews will be working day and night to continue to prepare for the opening of the City Rail link next year. The work will see the rail lines brought up to snuff for increased volume on the tracks, which will come along with the new connection. Kiwi Rail says the work has been planned for when demand is lower. The 75th anniversary of the first Auckland Commonwealth Games is being remembered at this year's Auckland Heritage Festival. The festival kicks off today with walks, talks and other events around the city. Many events this year will focus on sport. Donald Trump is threatening to use his presidential power to go after newscasts which overly criticise him. ABC has taken Late Show host Jimmy Kimmel off the air indefinitely after he made controversial comments in the wake of Charlie Kirk's murder. Trump suggests the Federal Communications Commission could remove the licences of new programs. The stories are 97% bad. They'll take a great story and they'll make it bad. See, I think that's really illegal, personally. CNN is dismissing the figure, which it says comes from a non-credible analysis. That's news. In sport, shot putter Madison Lee Wishy has needed just the one attempt in qualifying to advance to tonight's final at the World Athletics Championships in Tokyo. Wishy threw 19.27 metres with her first attempt, 7 centimetres longer than the automatic qualifying mark of 19.2 metres. Auckland have locked up a semi-final spot in women's rugby Farah Palmer Cup with a commanding 57-12 win over Counties Manukau in Pukekohe. A major blow for Canberra ahead of tonight's NRL elimination final against Cronulla, with young gun Ethan Strange ruled out with the virus. The Raiders say Strange fell ill overnight and is unable to take his place at 5/8 this evening. Sima Sasangi will come into the run-on side for Strange in jersey 15. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
Papea tafe alofani Fainga tale alofa Aono ama oitele mafaya Aisea ea enate ai Le alofa Ai ai se ifimea Oti musune ibisa Sa ile maile lofa Oe lava ulo uola Ai ai se isimea Oti musune ibisa Sa ile maile lofa Oe lava ulo uola Fainga tale alofa Aono ama oitele mafaya Ai se a ea inati ai Le alofa Ai ai se isimea Oti musune ibisa Sa ile maile lofa Oe lava ulo uola Ai ai se isimea Oti musune ibisa Sa ile maile lofa Oe lava ulo uola Lelo fai moe Tu mawila ufa moe moe Tau singa ole alofa Ia so uma Tina uasili lava oe Tina uasili lava oe demoni Let us sing a male maoni Elengalo seio ileoti Elengalo seio ileo I give thanks to God above. I give thanks for sending me an angel to watch over me. It's gotta take a special kind of love. Yeah, my love, I give so gratefully. I will always cherish every moment. Every time you cry, it keeps me from falling. You will always be my angel, sent from heaven. You will always be my angel, sent from heaven. Tina uasili lava oe demoni pe. Let us sing a male maoni. Elengalo seio ileoti. Elengalo seio ileo. Oh.
Ia le na, whawhianga sui filoi o le auli o le astonai ma le ia taua sa vea. E na ua toe fo i ma, taliu mai fo i whanua. Le anga le lei o le tātu matei sili le rangi. Ma mea sili sa ia whaia a o tō e se atu ma le tātu o tunu nei. Ma le kele o le au kau whawhiwhi a... So ngai whawhiwhi sisi tangata. A le whawhiwhi mai o le tangata. I le ngālu wenga whaasala lau. Wa umana o tau inai. Whatasi ai ma le ala o le tūla whono. Ia e mai ma le whi. Ia. A whi nei la o iai. Na nā mea o le tau whawhiwhi. I leo se mea le lei. Marama lama le lei au a pa au. O leo so bodi ali a tau sa vea malana matanga ruenga. O lo o iai i la tau. O lo o ngālu lue ma le wha maoni. Ai ai fo i istangata. O lo wha tafa. Te tau na lātou wha longo le lei. E le wha tau tō ina o le sunga la huli al mari atoa. Ina ia, i loa ai, o tātou o ta ngata whai ngā ruenga ma tā vini ale malo o ta ngata Samoa. Leo e, whatalo whatou au pa au, a whafunga mai. Ka malo i le tere o leitau sanga o tuna i atu. Wha malu lua tu foi. La sau whafonga ma sau whalongolongo ma sau tangai ma sau silsila. Ui mangalo leo le au tu stala i nei. A leo o whapena tu ma le nganga whalalo. Sa tā wheloai. Ma whiopo wha i le lofa whale uso. O le au o fo i lova i tau e tu ua ile na whoa. Ai anga i masanga i ane seisi tangata le avala ulia le malo fo. Ai e tu ua le na whoa ma le tu langa ba mamalu. Malau tau tua sa wha maoni ai. O lea ni wha le tonu o leo tu stala ma leo whaasala lau. O leo ua u whai atu. Ioe. E lo whai foi a asiata. Pio vauriko. E tali tonu lo wha mui moe. O oe le tangata malama lama. Ia lo wha ane ia fonti. O tula epa. O ai uma tangata. O lo o tau mawhai leisi au vaenga. Tu lei oe na ia whaia ni mea leanga. O le amana tua oi i mea leanga, ai le mana tua i ni mea le lei. A o le tala le nā lo uso, o le ataua, o te whaamuni atu se teimi e te malo lo, manu malo mai ai. Ma ia e fo i atu i seisi ngā ruenga. A o lo o sisi ma maua lunga le fua ma le tanga vai o lo manu malo. Ia, tala le nā. Awa, o le media le na wha ngā nei e tui le epa. Lana media lea. Mamatua koko anguku, wale loa, wa umale alu karianga, uma alu fao, uma kokolo, ma alu ikuli. Ona o mafua se ala utala lea. Ona o le malosi o le lato tau wha leanga. Ioe, ma le tau wha valea, tau wha leanga, i le tūlanga. O le lemo mo lia, ato o toa ma le wha maoni, o wha matalanga. Ioe. La lal mele wo iai. Wale loa fusanga i matangata. Wale long ni tala o le afai. Fea o iai le lua se fulmon tupu. Fea le lua se fulmon tupu o afo i o su. Ma petitions. O le se mea. Na o le valu lava. Mua a inga le tai. HRPP le ataua laki versus fast au pa au alo i te fua mulipola. Ioe, tamba umo le ainga le tai o le fast. Le fionga le fonga te lei. Sūlo na lua, a tātou iai le mataupu lea. Whatalo whatu le fionga le sao li i tuala, tau wā, tau pa utino, ma le whalitu ia peka, i nai o tara. Nai tau tisi le fia le leia, wa i le vai o le olalana. Ioe, po le a le wha le tonu li ato e, a nga i nai a tuala mpeka. Ai whatalo whatuala malo le sui fumrua whaftai le tāpua i mai fōi i le whainga malanga. Whale ali ni lua le isi sū leo a amata. O le sū o le sunga atu i loma Lance la Meko. Whaasanga i ato e lupe on semo. Le fionga a le fast. O le fionga i le sui pā le mia. Ia, o le isi sū o le sui a sa whatatas. Ioe, o le sunga i a lea ana Ronnie Posini. O le HRPP, whaasanga i le fionga, i le isi fo i minsta o le fast, seve tei a napu fui mauna. Sa fatal tasi le nā. Ia au le te le i o panota e vāi.
O le sūlo na whaasale le anga numero 5, o le fionga ia peseta vai fou te vanga. O le HRPP whaasanga lea, i le fionga ia vui I inga sione, o le si fo I min star, o le whainga malo, o le fast. O le sūlo na 5, o le sū lea vai maunga lua, o lea o loo tai mua mai ai, o le sū a le fast, o tamale tātai Mang Jensen. Whasanga I le HRPP, lena tai ta mapua Victor. O le sūlona ono, o whasale anga numera 2. O le sunga ia mangele se kati lele I sirio na laititi le whaipule lea matala vau tono le mauta le fast. Whasanga lea ia vae lua sa mau o le sui o le HRPP na manu malo mai le tu malo le nā. Whasale anga numero 3 le sū numero 7. O le sunga ia pali I ta eu maspau lea sa ave ma whongwhitalai o le fast. Whasanga lea I le HRPP, tawala tu lea na manu malo le nifua. Le sunga ia namula ulu le ota sami mana tūwho I namula usa I le lesipa e ngātu. Lona sfulu mo le ono. Ia ma le sū muli muli loa o whale a lili lua. O le sunga ia fui maono Maria Meredith o le sui tamaitai. O le HRPP, whaasanga I le fionga ia fui maono Tito Asafo o le fast, tasi lea min star o le whainga malo fau, lea ua tūlai mai nei o le fast. I o le tātou se e mai lo lea, I le tūlanga, o le sila to toa, I tōlau launga o min star, ma I tu malo, ai mai se foi, o le tūlanga o lātou portfolios, ia po o matanga luenga lea ua nga I ai ia mawhātou teia. Mea lea na uwhatu ai fo I le fionga I le pāremia. A e ua lo le tofi pāremia se I mai. Mane matanga luenga o leo e te mauina I lo a au. Lea la to finga le pāremia a fionga Honourable Prime Minister, the Right Honourable la auli o le mali atoa polota I vau Fossi Schmidt. Nisi nei o ana matanga luenga. Office le pāremia, lea e pei o no tau sisilo lo iai le sunga anga fili, Shem leo. O le tiutama matafo ioi o le pāremia, e va aia le office le pāremia, male kapeneta. Mai tau mai le lei mena, ina ia manino le lei ia te oe wa iloa, a utala noa le minsta, la e te sila ma iloa, wa e malama fo le tangata lea. Lesi vaenga o le portfolio ma mea va aia le pāremia. O ia foi o le minsta o leo ia whapena fo I mawhale pui pui. O ia foi Minister of Police and Prisons, Minister of Foreign Affairs and Trade. O ia le minsta o whewhata wa inga mata upu whaavao ma lo. O ia foi o le minsta Samoa Law Reform Commission. O lona winga, o ia o le minsta o tulafono to e whafou, ia whapea fo I le komisi e wa aia tulafono. Tulafono fou ma tulafono e toi au ili ma toi teu. O ia foi the Office of Attorney General, o ia na te ngafa ma le wa aia o le ofisa o le lo ia sili. O le si matanga luenga, Office of the Ombudsman, o ia foi o le minsta o le ofisa o sulufainga, ia mo I lātou pua ngā tia. O leisi minsta, o leisi matafo ioi, o le Public Service Commission, o le tūlanga lea o le wa ai o tangata, whainga ruenga le malo, le PSRC. O le fionga I le minsta lango o le matanga ruenga lea le sui pāremia, o le fionga le pāremia, o le Associate Minister, le fionga Honourable Vui I inga, sione I inga, mai I le itu malo whasale anga 5. Ia le nā, wa atu ia le fionga I le li pāremia, mo na tiute, mo na matawha ioi. A o le vesi fo I li tangata mai le raitu mai, I ofo le kele o ngei, matanga luenga uwa ai e le fionga I le pāremia. O le tala ia te o e leisau fe au, ea.
Le hai masau fe au te wha masino i nā i fua. Se e la ku fo e ke pare mianga vai la ile pe o tala fia mele na fai. Le ana fai atu nei ia le fionga i le aulia le mari atoa. E le te tau ona ia fai e fia me. Ni tō finga le teimi o tā pena i le whainga palota. Ia ma o ia te ia se vaenga o le whainga malo like titi, minority government. Ia lela. What was really nice that came to pass was the handing over and the transitional, peaceful transition of power from Fiume to Lauli. Ai ana whaapea foi. O se si mea. E whapene foi. E fiu e tau a mō, i tule e papana whai o lea, o whai ina. E anu whapamana ofisa. Fiu e tuli e musu. E nana, o te atu le whionga i le lauri o le mari toa, ia o ia le pale mia. Ia whatasi ei malana sui minsta, le whionga Honourable i Inga Vui Sione i Inga. O le teimi mua le nei, ua whaatino ai e le sunga le lauri malana kapeneta. Le lua oni minsta, lango le pale mia, po e lua sui pale mia. O le sui pale mia la mua le fu ua whai wawai. Le na whai nei e lea fo e le coalition government a New Zealand. Ale to ino John Luxon, Chris Luxon, ia whapena fo i ona tu inatu le avanoa i Winston Peters, ia whapena fo i le ACT Party, David Seymour. Leala, o le sui pale mia mua, o le whionga, ia Honourable Toi Lupe Mao i au tele, o Pau Muli Nuku on Sembo, e mata atu i le vaitemi le nei, i se tema lua afe lua lima, se o ia mati o le lua afe malevalu, wa inai umaile. Ia, o isi tiute nei o le Minsta, o ia po le sui pale mia mua, o ia fo i o le Minsta o ngā luenga te tele, ia whapea fo i whela ua inga, ia mga luenga te tele ale malo. Minister of Works, Transport and Infrastructure. O lana winga e fia i lalo lana matanga luenga. Ia le vai o wafu. Samoa Ports Authority. Ia, whata se mele Samoa Airport Authority. Pulenga o malaiwa lele. Whapea foi Samoa Shipping Corporation. O ia foi o lo iai le vainga o waa uma o le atunu. Waa loa ia ma waa foi e whiwa i lau pasese. O lana sui minsta po le minsta lango o le whionga ia Honourable Taitu Ave la Feitele Valoanga Tai Titiona. Ia mai Salenga. O le minsta lango le na Taitu Ave la Feitele Valoanga Ta Titiona. Tatu se e mai lea i le sa'i mai la, Tatu se e mai loa i le isi sui pale mia. Deputy Prime Minister lona lua o le whionga ia Honourable Mulipola Anarosa Ale Molioo. O ia foi o le Minister of Finance, mai a matatu la ia le tofinga lea, mai a ape rila o le lua afe lua sfulma le valu, se ia o atu i le lua afe tolu sfulu, o tolu sila iai. Ma o isi tiute nei o le sui pale mia lona lua, le whionga ia Mulipola Anarosa Ale Molioo. She is also the Minister of Finance, o ia le minstau tupe. O ia foi e va aia le Central Bank of Samoa, e va aia le ofisa lea o le whaletupe tūtono. Samoa International Finance Authority, ia po le SIFA, o whaputunga tupe o te tele, investment ale atunu, Samoa National Provident Fund, ioi, le whionga ia Anarosa, o le ava aia, a toa le tātou nupi wha, ioi, o le ofiso whaaputunga tupe ma atina e mluia o le atunu o le whaso soina.
O le Samoa National Provident Fund, ia le nau tu whaafonga mai iai. Accident Compensation Corporation, ia o whaalewe whaafosei, o taui o whaalewe whaafosei. And also the Development Bank of Samoa. Ia le nā. O le ai o le wharetupe o le atunu, ia po le wharetupe o atinae. So mea tau tupe uma le wata oto i le fionga i le sui pāle mia lona lua. O lana Minister Langolango, the Associate Minister is Honourable Asiata Tavui Tafu Salibao, mai i satu poitea. Ya, lena, maua lei mai tusi lau peni mana api fesile tangata wa siam pili. Wai lo lei ya oile Minister, a oile sui Minister, a oa matanga luenga, wai lalo le portfolio, po le portfolio. Ale Minister, male Minister. Ona tātou se e mai lea. Se e mai i le Minister o Aonga. O le Minister o Aonga, maanga nuu, o a se iai le fionga ia Honourable Aiono Dr. Alec Ekeroma. Ia, sa tātou mate mai loa le lei, ono le li fo mai. Wa loa fo i lana tautua sa avea i mapule o le Universite o Samoa, the National University Vice Chancellor, o ia fo i sa avea ma Officer C. Lia, po le Officer City o le whalemai CEO of National Hospital. Ia, o le sungalale na o le Minister o Aonga, ma anganuu o le fionga ia Honourable Aiono Dr. Ekeroma, Alec Ekeroma. O le si, o le Associate Minister, po o le Minister Langolango i le fionga ia Alec Ekeroma, o le fionga ia Honourable le atinganga ma ta whai la wina i inga. Mai o ia, mai i le tumalo o whasale anga numera tas. O i le sa ia le, mai ta i o vasati pulufana, Leana avea ma Minister o Whaamsinonga. Tātou se mai le Minister o Whaamsinonga, Justice and the Court Administration, o le fionga ia Honourable Fesolai a Pulu tusi upu tu inga mala. O i lato umane i lua se fulu ia na lunofo. Ma usitai ma tautua pea ma Fesosoani e wha ma popo le vanga to tele o le fast ina ua ma lepe ma ua vale fongatia. Ma o ese atu le safa pito. I lato uma nei e maua uma o lato whailonga. Minister po Minister Langolango foi. Ono lea. Endurance and the loyalty to Lauli and the party. In return, they shall be blessed and given some responsibility through the ministerial portfolios. So, it's only fair to say that you have been rewarded. Le au ona le ia ma le wha maoni ma le ono sai ma le loto tele. Ma le tūtū mau. Fio mai ai le mau tolo wali. Nana. Ole Minister of Justice and Court Administration, Honourable Fesolai a Pulu tusi upu tu ingamala. O lana Minister Langolango, o le fionga ia Honourable Salah Paulo Tuala Poto. Ia le na, tasi le na sui fau, tu lai mai. O le Minister of Communication and Information Technology. O le Minister o matanga luenga. O whaupunga, o whaasalalaunga, o whasolta inga. Ia, ma le malosi whaatekonolosi nei unapo. Wa tofia iai le fionga ia Honourable Anga Seata Tanuvasa Vale Lio Tanuvasa Peto. Ia le na. O lana Minister Langolango is Honourable Minister Honourable Minister Leilua Sangato Karene mai i Sangone. Ia. La taua tano fai. Ese le matangofie o le tulanga wo o iai i ato whinga nei. O le Minister of Communication, le nā womana Anga Seata,
The Minister of Customs and Border Control, o le Minsta lea, o le Minsta, o le vaai o le ngātai whale, whapea fo'i tiute ma tupe maua. O le fionga, ia Honourable Masina Lupe le tua vao, ma kesi pisi, ia. O le tangata le sa umanatu a nei a vea fo'i masui fong fitalai. A lea la, wa a vea ma Minsta au tu. O tupe maua i le tiute, ia whapena fo'i le vaai o le saunga le mua le ngātai whale, ia po le loto i whale fo'i i ngātai le sami border control na winga e vaai o le waf. I mea ia tau nuku mai le waf. Vaai o fo'i malai wa lele, i uta ma mawha momori ma mea umana. Lele wa ele tātou scanner, ma ua maua ile to o tele o le au soli tu la whono. Ia ma vaa fo'i ia le whape malanga mai whea mwhea, wa tātou te le tua ia. Ia tutuila ma manua. A wale whatalitali mai tua olo. I se teimi te tau wai, ona avatu sa li poti walango leu, a mai le tusi, mai le Homeland Security, le fionga ia mai ava mai i tutuila. I le vaingo le saunga le mua tutuila, ai mai se le loto i fale, ma o lato tua oi. E winga i tua inga ia, o lo whapea, o le aisa, o lo sapalai mai, e le malo tele, o le malo Amerika Samoa. O le swimming star la le fionga ia Masina Lupe le tua vau mo tātou tupe maua i tiute, ma le vai o le ngātai whale, the Associate Minister, Minsta Langolango, the Honourable Lavea Solomona Paulo, mai sa fotu nganga ifo o whaiva, nganga ifo maunga nu mera tas. Nu mera tas, talo whai balol soifua, la vea lau fionga le Minsta Langolango. Ona se mai lea, Minister of Environment, Minsta le Sisiumanga. Tasi lava leu tu iai, Honourable le tamaitai, seve anapu tei fui maono. Ia le nā. O lana Minsta Langolango, Associate Minister, Honourable Taufua Edmund Taufua, tangata lea, e fou foi. A o ia le nā e ona le the Taufua Fale, i lano manu beach fales. O na tātou se mai lea, Minsta o whaatoanga ma whainga whaiva, Minister of Agriculture and Fisheries, the Honourable Fuimaono Mayava Tito Asafo. Ia o ia lea lesa sui Minsta le sunga lauli al mali toa, lea lava, ua toi tofo mainu, ile Minsta autu. O le Minsta Langolango, the Associate Minister for Agriculture and Fisheries, o le fionga ia Honourable Aiolupotea Misa Tony Aiolupo. Ia, Minsta fōfule nā mai i Palauri. O stasi lea o upaanga tōtino i lea onga le kolisi o Samoa. Ia, lea ua lautongia ma ua manuia ai i le tūlanga o le vaia. O whaatoanga ma whainga whaiva. The Minister of Lands and Natural Resources, o le Minsta o whanua, ma fuanga whanua, whatasiai ma puna oa whaale nā tūra o lea ua tōwhia iai, Honourable Foisala Lilo Tu'u Ioane, o le Minsta, ia ma o ia fo'i o le whaipule, mai le motutele i sala whai, i le vaenga o le tūmalo nganga ifo maunga nu mera lua. O na tātou se mai lea Minister of Sports and Recreation, o le Minsta o Ta'alonga, ma mea whaafifia a wā tangata, ia mōre fifia o tangata. O le awhionga, ia Honourable Sewambuli, le tuunga Fasi Toma, ia, o le fionga ia Sewambuli, o inga i le whangamalo. E le whale matautu ma whangamalo, lea sa whaia i nai ia le fionga ia nafo i keti, tala i manu nafo i keti. O le Associate Minister po le Minsta Langolango,
o fuanga whanua, o whanua umole atunu mantua la, lewa mai ma whanua le sa iai. Sa ese whanua sa ia la uli lalo le Westek, Estate Tausi, ese whanua sa i lalo o le fionga ia Toisu Sulu. Lewa mai umalava i lalo o le whaamalu lea le sunga fuisala, mana tua fui le sunga fuisala. O le matua matau tia, o le bebela, o le palota lea wai to ono le lei sui na o, le tauwanga lea, le iai ia i Samoa, o le whanoli ia whapena fu i paia, o le matua matau tia, o le na. Ai moe vole ata, whioti ma, kau whai kokolo fo i whikolofi solo le uli ina. I whainga ale fionga. Ia honorable fo i sala lilo tu uyoane. Ona tātou se e mai lea i le sports and recreation na o iais ia le li i. Le ti a kono tu ina, honorable se wa muli le tu unga fasi toma, ia malana minsta lango lango, honorable fiu whaola tane poni fasio fasa. Ia vasa, ia tau se sila la e tasi fo le nei. Le nei minsta talavou, ia a sātou tua le ngata le tātou au kapi, le te manu Samoa ia whapena fo i sātou tua le tātou au le toa Samoa. Ia o whetau i le wala, iai. Ia, o i lau peni ma lau api, mana ia tātou te. Lea la o tātou se e mai i le minister, o Minister of Women, Community and Social Development and Samoa. O le minstau tina ma tamaitai o whaalapuputonga a tangata lau tele, whapea fo le social development po o le vaenga e whaasosoina le tamau a inga o le atunuu ma tinae whapea fo i Samoa Bureau of Statistics. O ia fo i nā te whaia e le minstau tina ma tamaitai ia mata upu ai maise o le vasenga o whainumera, Bureau of Statistics. O le fionga, ia Honorable Moe Wha'awo Julius Akui, tafunai. A o lana o le sunga ia Moe Wha'awo mai inai i anoa maatasi, lea na whaia inai ia le sunga ia Moe Wha'awo Sepulona. O le minsta lango a le fionga ia Moe Wha'awo Julius Akui te whaafunai o le fionga le ia Minister, Associate Minister, the Honourable Tilafono David Hunter. Tasi lea mātou vai teimi o le mātou wasenga le Kolesio Samoa, ia o ia lea o le fau i le mo e mai ina e salenga. Lea na whai inai i le tamaitai o tu aualofa. O le Associate Minister lea, the Honourable Tilafono David Hunter, ia mo o ia o le Sui Minister o Tinam tamaitai. Lea wa se e iai Moe Wha'awo Julius Akui te whaafunai. Minister of Commerce, Industry and Labour. O le Minister lea o Pisinisi, o ngausi, o whale ngausi o loa, ia e maise fo'i o le leipa, o tangata whainga luenga. Honourable Fata Ryan Schuster, mai sa lenga lua, oi mai sa nganga lua. Manatua, tasi de nei a minsta siri on televau. Honourable Fata Ryan, ai tilo fo i le fina wino no fo lea, sa nganga le lua. Le iai malie whape fo i a whenga matua nai. Ia, o le nofo i o le mari atua. E matau tia le tau wheturinga lea. Leanga e tala vau i a le li i minsta. Ua whaafia na alu stama i le manuia. Ona o le mātutua, ma le lau i loa o la wari ia lea o la tautawa, o le sunga a maulolo Fata, a mosa, Tavita a mosa. Ia, ma le sifo i Superman i na element, o le fionga a whamausiri pepe, mawala i vau. Ia, ai matua i mau,
ma maua lunga le whainu mera o palota na manu maloa le fionga e le ingoa matua. Ia fata Ryan Schuster, tasi le nei uso ese loo whaaloalo fo iai. O se tangata loto alofa. E le whapito. So se teipi e malanga mai ai ia fata Ryan i New Zealand nei. E tau lava o na mawhirua i pe e saufo i e fesoso ani e wha popo mai. Le ainga whatuatua le tua sa mo utasi. E ulu matua. I le whanau e to lua sifulu ma le fitu. A le whatuatua i le tua sa mo utasi. Minister of Commerce and Industry and Labour, Honourable Fata Ryan Schuster, whatasi ai malana minsta lango o le fionga. Ia Honourable Amitua Nai Tautofi Roma. Le sa umi sa taua. Ia le na, o le fionga le na, i le minsta lango. Ia Fata Ryan o le fionga ia Honourable Amitua Nai Malolo. Malolo Tautofi Roma. Le ana whai ina mai na ia sau. Ia tātou se e mai loa e portfolios te tele nei. Aua te pisa, aua ke pisa. Pare ufo saula o koa i. Lalo mea lau faspepanga Samoa. Fatali, o le pisa. O le minsta, o le soifua maloloina ma fale mai o le atunu u atoa. The Honourable, who else? Vaau, Salu Malo Alofipo. Io, tangata fai pisi nisi, fai fo i ana. Ana hati na e mawhaatoanga. Saua lele lunga. Se ile no foa o sale moa, o sale aula. Lea na vevesi ai nei, mamanatu e tau na toi wha fo ile no foa o sale aula. Ala lea, lea sa se e ai. Ia le fionga, ia tuala Bonifacio, lea sa avea. Ma sui pale mia ile paia inga, ua mai atu nei. So, Minister of Commerce, Industry and Labour, le fionga ia Honourable Fata Ryan, o le minsta lango iai, le fionga ia Amitua Nai, Malolo Tautofi Roma. Minsta o le soifua maloloina, the Honourable Vaau Salu Malo Alofipo. Minsta le na mai o le whaipule le na o le tu malo sal eula. Ia. O le minsta lango i le soifua maloloina, o le fionga none other than the Honourable Minister, Associate Minister, ia le ngoa matua, ia Honourable Ale Vena Ale. Ia mana i fuli na. Ia langa o loo whaangasingasea, ia si toi ina. Ia ma ua taua telefoi. Ia whamalmalua o ia ina ile ofisa. Pole matanga luenga ole soifua maloloina. Ia tātou wo o mai loa ile Minsta Mulimuri. Minister of Revenue and Audit Office, o le fionga lea, ia Honourable Paunga te o matavu i tala le lei Paunga po le sunga foi ile lei a taua. Ia tasi lea tausonga ia te au sa ba nofa tasi ile swafa lei a taua. Congratulations, my brother, and to all the ministers, the main ministers, and all your associate ministers. Ele ila se minister lango o lo ia matanga luenga lea o tupe maua le tunu fatasi ai male ofisa o le su e tu se sili a le tunu. Ia mantua fo le nei tamali po le uso fo. Ia o lo o avea o ia o se li i fatutuina. Ia ma o se li i le stalaina o le tulanga o le ausu tusi alo ia. Certified Public Accountant le sunga ia Honourable Paunga te o matavu i le ataua tala lei Paunga. Ia le nā laua mai atu se vaenga le nā. Nono winga la a se sila la le minsta o le soifu maloloina. Ia, e minsta ia le motutele i salafai, sui minsta ia tu mua. Minsta o leipa ma pisinisi, Honourable Fata Ryan mai tu mua, ai o lana minsta lango
mai le motu tele sa la fai honorable am tulai wa e mo mai le wingo la tale fai e tau fa paleni fo na le minsta malan swimming star a fai minsta ia upolu ia o swimming star ia savai tatu woi pe Minister of Women Community o le minsta pe no ye mo fa wo a kui ta fa funai ia mai i tu moa mai upolu o le Associate Minister po o le minsta lango Honorable Tilafono David Hunter mai salenga no toba le tua la tala lena fo yatu au na vai minsta ma to finga ne minsta tauna fa paleni due to the geographic locations tauna yai minsta lango ia ma minsta e la fo ia no minsta o talonga ma mea whaafifia mo tangata, se wa moli le tuunga, fasi toma, mai le mo tele se la fai, wa tuu iai ma le minsta lango honorable few, whaulatane, pori fasi o fasa o la ua uma, e malanga mai i le mo tele se la fai. O le minsta o whanua, whapena foi i a puna o whanatura, honorable foi sala lilo tuu yoane, o le motele sala fai o lana minsta lango honorable Tea to ala peato ia talo fai awa o le to ina le nei sa o manatu la vai tau lava ona tu ye se tofi ale minsta swimming star ale o le na ia avel o se fautua faapitoa i le ofisa o le parmia ia Minsta o whatoanga, fui maono mai awa tito a safo, mele mo tutele ia tātou tu mua, a o lana minsta lango, aiolupo tea, misa, Tony aiolupo, ia mai palauri, le mo tutele sa la fai, ia manai a tele le futuna inga lea. Minister of Environment, Minister leo o le siusiu manga, Honorable Seve Anapu te I fui maono mai o I Safata, a o lana minsta lango honorable Taufua Edmund Taufua ia mai ale pata ia na nei na I ale pata I tupa I lunga I tupa lalo va le taua te le felafo ina ma le tu na inga minsta o customs ia va per foi ia tiute ia ma le ngata I fale ma sina lupe le tua vau ma kes tu mua a o lana Associate Minister Honorable Lavea Solomona Paulo mai le motele sa la fai. O e whafonga mai. Sa o tele lo tala na fai atu. Le whetuna inga o tofi Minister. Ina ia paleni le lei Minister e le motu. Le pule ono sa la fai whapena fo I la tau lo whasosoa mai I le motu I o polo. Ea, minsta o onga, manganu, Dr. Alec Ekeroma Ayono o Tumua, ea malana minsta lango, Honorable Lea Tinganga, mo ta whai la wina I inga. Ea, mai mo tele sa la whai. Ea, lelei. Ea, eiste se me o misi le whafonga mai le tunu. Ia I sesi au fia fesili se vanga. A lae lo fai atuai. Ele sunga ia mau. E tasi le fai pule. Tasi le paenga. A e tolu ia vaenga whau whai na sawai. Na sau tu tonu le fast. Alu se le fast. Alu toi whaila na whai ngā panota. Toi fo I mai na o lava le fast mo moli. Toi fo I mai lalo le fast. Ia ale umatu le fast. Ai oso le sap. Latu le sap. Mau alon tofi minsta. Ia ele ato se tolu masina ale o toi ave ese le whainga malo. Ai alu tuto tas. Lalo mena tupu. Sau ato ti pai. Mato ti pizza. Mataniu vai talofa. How are you? You're watching you severely Atoa from Vacaville. Is that right? Is that the right pronunciation of that? Vacaville in California.
o Moiaia Shepherd talafalava malo soifonu le tu sa lua ale ia ake Famailoau is a real what? Ia vatalo fatu. Luisa, talo fa fangalilo. Ia le nala, o le tu tasi le nā, o le whaalongo maustai le tō whā le wa o fonti. No tō wawa, i matua i olo pala ia nā, le real medical doctor le ausa. Nā seri, talo whai. Ia le wō fōi mo le uso mamai e tia, ia ai le whai nā, mea nā o talonga wha por kiki le nā. O le la ua wawa atu, le au waa a toa lea, o le tātou a kapeneta ma le palemene, o a matua la ngona i le nganga fifia ma le nganga whaaftai. Ia, ma isi lo o le tātou whongftalai, o le awhionga ia au pa au, o le tafua, mulipola, ia ma le sui whongftalai o le awhionga i le tamaitai, afa masanga leoni va ili ya mtua la afa masanga le va ili sa yai foi o se fong of the lay I lona vai tau I pa inga o tuana ia tu ia o siona a granddaughter lalia o foi mai e avea ma sui fong of the lay Fato ato e to fia lea o se tapai tai lea foi to finga ma wa lungo le taimina vea ai foi va vasa mana ia. Filippo ma loia silia lea tulu. Yeah, congratulations to all these ministers and associate ministers with all your portfolios and the responsibility to be accountable, to be transparent, and also to draft and write beautiful governance, great, good government governance. Ia, le tāua le nā. Ia, transparent, ia ati le wa ai whai unga ua whai aua ne iei se corrupt. Accountability, ia te tau na tau ua ngā ina I tātou, ia tātou ngā ruenga I whai, ma le pui se poloketi, ia whai I whainga whawae, maus ta I ai. Aua le masepulo se mea e whai atu e whamaile minister, pe whamaile CEO, oi, ele o alo whapingi, alo solo nei, kei alo krisi mea e la vea I sa pakaki. Whamaile auli, tala noa, whasoa, tau mai, longo mai, te mana o mia se whasoa soani e lau minister. The other most important thing le mea lea, ina ia mawhai o na ngā lului whatasi minister, ma whaululunga o lato matanga luenga. Ina ia fe mala mala mai, ia whaia mea uma I le awa whatawhata pion saun lola uli. E alofa atu le minister, I lana whaululunga, ma lana au whainga luenga. Ai whape nā foi, o na sila alofa ma wha alo foi. Ia le tangata whainga luenga, I lana minister. Ia tā ua le avea o le sotanga lea. Awa, ele o se tautua o lo whaia, I se vaenga whai. O lo whaia mō tangata uma o lea tunu, ua toe iwa minute o na tāle o le itu lai. Tolu la tātou ua vai foi, mea sili le nā, ua ia te oe, le tele o minstama e loa I lo to finga. Ko kiki asa ole ato sa vei, I ana to finga. Mea o te whafta e. Ua maua se te afo I se to finga. Ola uso I ala vea. Lau a folasa. Se sui minister. Ia mautou umalawa. Ai pe e whaapitoa lava lau whaaftai ma le whaamalo. I lau ftalenga le li o le tū, le matua na tongi. Ma le na filo I tō mua. O filo I tō mua. Le vea. Malo le whaatotoa. Sia ki sua ta alofa lava. Alo le seifumanuia. Alofa and fui. Ia, whapea fōi I le te maitai o Vausan. Mea uli ma tā vau. Rhonda Wright, ta alofa lava. Polonga Salima. Ia, ai me se fōi o siaki sua. O pule esea vaitai. O sa ole nā, vaitai. Ia le nā. Vaitai. Sefo Nicolau, alo lava le seifumanuia. O
Vai mai kala alofa en furi. Meu mai mau ia palo. O whawhanfonga mai la uso pele. Ia mau. Alofa tele mo oi ma le whaletua ia nila. Ia whapea fo i le whanau. Ia whamalole on sai. Ia whamai le tala mau. Ua pei oni. O se venga ma mafa ua fofoe e se atu malona pa'u malona tino. Ia. Sanga iane ai o le tai. I lau fionga. Ia, o amai, whamai mau. Manuia le atina e o le aba. Manuia le tūlanga o le whaia. O le tonga koko o la ua toto nei maola. E le tupulanga atoa lona i tūmano. Ia, totongi e le whaia fu. La usi le pisinisi. O le koko ua whai nei. O lana aba o lo whainga aluenga i le tūmano. Wal mena no fatu rai. A fatu stusa nei ma le sunga ia Dr. Nasiri. Le ausa Nasiri. E le te tusa. O le te akono toi ina. Ia mau. George. Pue mai. E lotu i fale sa umana e tolu e kalesia mamona. E kalesia e whakasa. Ia whapena fo i le la mosa. Le metutisi. E whai umai ma ta fale a Dr. Pizza. Whawhanga pizza a tole atunu. O le mea mese i lona i tō malo. Ia le mea ta ule nā. E alu i tua e whai ana whaatoanga e whainga aluenga ai le tūpulanga lonu. O tō se silai i ato e pingi ma le kā. O ina whai o. Na whai o le fast. Ia. E lean whapa i ila ori i ala au e vili mai le mea le masingi vili ma ai vili mai i la lo maunga e whai me le tano. So le ka fi mafufonga o ngai kangaka. Ia, le nā la ia. Nā o saua mai nā i tae le whanga. Saua tau mai i le manatolu. O ka le māneia. Sa o mata atu iata. Ia, le nā la. O bava ai atu. Ia, whamai. Le fia o le nu o le pule ngā nu. Ia. O le mela le tau watu ai nei. E watu ai nei le whautuanga fōlele. Ia la tau ia na malo mai tutu taito tas. A e fia join le fast. E te tau ona e alu. E toi whamawai. E toi whailau pālota le titi. E tau te sau o mai i le fast. Ma whai ala auli. Ma tau ma tangata lo tele tangata na. Awa, leo umal palota wa e man malo. Ai le mawhai ona e join o lena e sau tutu tas. Ale whatu lauli. O lai. Toi whaitou whainga palota. Ala tātou e momoli mua o tau i lau tau malo pe a mai a. E momoli mai e le tu malo. Ia mātou a foli e toi momoli o i le tu malo. It's not an easy equation to fix or figure this out because it takes time and it also, resources and money and everything else, and the risk of not knowing whether you're going to come back or not. So you might as well stay neutral and become an individual candidate because they can use you as a supplier to the demand if there ever needs the 2/3 to change any part of the Constitution. Mantua la lea la tūtai tō tasi nei la tau nei. Ia, e mawhai ana wha ngā mai o wale risk le talu e wha mawai e tō atu e whaila palota wala whala watu manisi e tutu mai nā e whainga palota na. E unga keu e ki kōa. Ale reilo tūtū pēr na o ili temili nei. Ia, in any provisions, the changes, or the law reform, and to find 2/3, you're the supplier to that demand. The demand is to change 2/3 of the Constitution. Talofa lauli Simone, malole soifumria, Lucia so tau au, Alfa Lava Malo, Pulo, Da Vinci, Malo, Sefumaria,
Eri sese vine, talo lava, whaasalau tau whanga. Tine tali ngafa, talo lava malo se fuam luea I lau sunga le to ina. Ia, po o le sunga fo I le to ina, I le pulenga. O le matanga luenga, ma le pulenga ina I kalihi, ale e whakasa. Alofa tele atu mo oe, lau sunga le to ina, tine tali ngafa, ma le whatua ia moe. Ia, whaftai, ngā luenga le lei o lo whatino. Nā I Hawaii, we say aloha to you. I le sunga le to ina. Ia whapena fo ina o mana tua ilo. Ma le sunga le to ina malo lo man malo sa matu ye whatasi malona whaletua. I le tāpua inga mamalu. Ma le tāpua inga mamana. Wha mo moi loto. E le toi fo I mai le taimi he whai ei se mea whapea. Lau wanga ngai ia wha manu atu ia iova o mea o mafo I tonu ia te o maana melo. Ia wha manu ina lona swaf po ia. Tui natu lene ia loa I le fionga I le li I pare mia. Fau filifilia es le malo Samoa tutoras. Whawhitai o kai. Ei le sau I lalo loi mata o tangata. E matau tia. E a mata I le pese, wha olo ma au I le atua. Ma wha whitai ai I le atu nuu. Mo lana tāpua inga. Ioi. Nga tau sa matua malingi loi mata. Sa u tū I lunga. Tu tū whatasi lo I lunga ma le atu nuu. Pati ma pō. Ioi, a whera la tangata ia. Lena la wina, le whawalwalea ma leo sem. O soa kūlo le o. Ave ua peini, o wau tangata tino, te le au mi mingi I wha, mi mingi. Aia Timothy Duffy Wilson malo. Ke vai ai ua pei mi mingi mea I runga mi mingi mea mai peo meu kankala peo mangula peo le whange mi mingi mea sa wa peo le loi. Aia. Pe meu kawhia le uloi a sole. Ia wantila ia. Awa talana tangata e whai atu ia te utou. Ma utou winga leanga na. Wha mau lulunga. Tau te le awa o wina lava se mea I le fe au momori a whai, fe au o lo atu o le totoa ia te utou. A kou ke whaikaro I sa wari a wak whai fe au. Kou whaali li ima whai kou kala ai le ise keu kuse e ku ua le whai fe au. Wa utou vai I mea e. Mea nai ala iona tou. Ea. Kalo whai, Tony. Whai le li inga wumang whai aku ia anko sa vea sau se maa whaafsangai mle li ina o Canada. Sele. Toa tele o tusi ia o te manao e te tau na watu lo lima mwhai isa ufuwanga. Toa lewa no whatu e te alu e ngutu oso ma e munga mai ina. Whiala iai. Nga le munga mai ama paka i le mea iau kalinga ma le. Leighton Lilo. Watching you from Melbourne in Australia. Talo whai malo. O whau Samoa po o whangu Samoa. Muripola naya I uvale. Talo wha malo le soifua manuia. Ia, whapena fwoi ia le sunga Lucia Tawetia. Oli Panther. Pule e sea. Talo wha lava malo le soifua manuia. Chief Sialu Avea. Talo wha Chief malo le soifua manuia. Whaftai le tāpua mai. E le whainga whilinga o le tātou au. Le tātou o tino. Ia maise fo I le show matautia le nā. O lo o whatino. I le tūlanga o le ailawa whi numero tasi siampini lea. A le tātou o tino. O lo o iai I nā Hawaii Pearl Harbor. La wiloa I le tele fo I o tausanga o mātou ngā lue. Wa whawhiawhia le atunu I le nuu o Samoa. I to tonu o la I e Hawaii a o a veo fo I o se li I a onga ma o tawina. Ma ua whatasi mo le. Ele ngata I a Chief Sialu. Ai whatasi e fo I. Ma le fionga le li Professor Dr. Wood Salele Afualo.
Oi, telefoi ma pepa sa fai fatasi male e le universite. Ia o se wo mamai ia te o le tino foi ma ano i tono le mato nu mota. Le ala le na, e la ia no le fa tu se tala. O le ia te tau lava la tau le na. Professor Dr. Woody Salele, ia, luanga lau. O tala no ai foi ma fa soa la na polo kalame. Lona foi si la fia fala wei tele. E le polo kalame le au vale le na. Te makiki ngā sāi, ma le ao ki le. Vai tu vili, alo le se fumaria, le malu fale na ngoti Madeline. Oh my goodness, my sister. O ia mai, ia va pia foi le fionga. I le lauli, muangu tia, toko tau tai to whai ono, alo le se fumaria. Ai mai se, ia le ta māma tu o le tātou ainga, le fionga ia le Malu Jensen, William, alo le se fuava. Tātou ta mā i le fionga ia masoe. Ia, ma tui mabolunga, ia mana i tua whawhine fo ia Erolini, ia whapea fo ia le tamaitai o Fuatino, whatalo whatu, ia Foleni, ia whapea fo i le uso, ia Vaisingano, whamamoe lo manuia o tau. Whamaitele sia tui ngamala, so i fua manuia le a taua, fia maua se awa noa tātou te wheiloa, ai mata matatu, a o e ngalue, matautua mai ka whilo fiu la vale sa mo, ia, le mātou te mata matali e atu i nei, nofo ali ia ana numero tolu. Ia, talo whalawa, hana missionare, Tyrell Sua, Vaitai, Peria, Whaumu. Talo whalawa malole sui fuamanuia. Tō tele i tātou, tūwhala tātou porkalame, ina ia malama i fwoi tangata. Ma toi ona nei, sila ma wawa ai, i le tūlanga olo o iai, ia le tātou porkalame lea. Ia matoe share a wale wavatu ai le lisi alo ia o le kapeneta atoa ia whapena fo ia mantua sa sfulma le tolu ia matanga luenga a leo sfulma le lima minsta se fulma le lima fo i sui minsta ai isi vaenga la lava e fasul solo mai pea ia o sala tosimilo ale fosio ia talo falava malo le soifomria ni tfoi le tua Simona Nepo talo falava malo le tula epa malo fou matutia pe mai e matua se lau pasene le sao noanga sa vea o le aso o loi mata malingi o le aso le ale ngalo mai o i lato umasa iai le teimi lea. It will be an event of the year 2025. And it will be a legacy to be remembered, and the memories of this beautiful, wonderful celebration. It's a celebration of love, celebration of amalgamation, unity, the unified, the universal feeling of belonging and loving Samoa. Wa piu to you o milangona fu le pe Samoa o lata teine, o lata mana mea. Wata tango atu toi fusi ma opo mai. Ma kiskisi. Yeah, that's how I felt. It was a totally different feeling. Isi foi tangata. Na o langona ile nganga whawhitai. Whawhitai Yesu. Whawhitai le atua i lo wanga lelei. Wa tātou pe pese whatasi ma le sunga lauri. O na tula i leo le whong te laimi wha mai. O a whatatia ese nei, tau lumanga le fono, mana ngā luenga i le so se ia iai se aso. O o fina ngalo iai sa au no mai le ioe, te iloa le mea na tupu. Na ioe whaatasi le atu nuu, wha i le lima afe tangata. Pei o la o sui uma le pale mene le atu nuu ato, ioe! Atalo fatu lau fionga, tau la papa William le usupele, fatu le nuu Collins ma lole se fumanuia. E le ma whaina toe ngalo le aso. Lau tala sao ia to e malingi loi mata. So se fina masoe. Toe sao le si fesili. Pe ua fina ngalo. So yo le pale mene. O le ato e wha ua wina. Whaona tanga isona taimi. Masani ai. Yo yo fina ngalo ia isau no mele yoi. Ai foi nisi fatu ese le ai. Na io e fatasi mo foi maleta no
Ko ulo ngai mea lo bon pandi ka ko wo le fale ka ko ai at ka kai. Ne matau ti o le mea no o iai. Fa mai le fionga tolu Papa William Leo Pepe. Talo fa uso malon malanga manuia. Ka malolo tau tua le tunu. Olo fa tele atu mo leo fionga. Tolu Papa William Leo Pepe o lona tinalea. Ia o le alo lea fasino. I le sa vea masui fongftalai o to mai tai le Navai Town. Le fionga tolu Papa fai mala. Phillips. Ja, ese de langona sai ai. Faftai tu fo I le fionga ya nga fili Shem Leo. Ja, o te tonu fo I awa, o le tala lea le sunga I lauli al maritoa. E leo se tala tau fa fefe ai o se tala e la patai. Mai loa le le ai e le au whainga luenga al malo. He doesn't play around. Ai ele te ngata e whatau te ele mea lea whaile mea sao. Sau e wha ma vai le le mai. Ioe. I Titi Council, tala whalava, o loa lunga asiata tala whalava malol sa I fumanvia. Sarah Sautia, tala Sarah, o Fale Baker, ia whapea fōi ia tupai a vele Nelly McFarlane. Ta alofa lava malo sa I fumanvia. Asi Leota, ta alofa malo Frank I aulualo o ia lena. O Alosina Ati, ta alofa lava. Maria fōi le weekend I lo taupa ia maavlunga. Whamai Pepe Dalau. Congratulations, blessed, a superhero. Our new elected parliament and the chosen of Yonga na uli le mari toa. Tu te leo le mele fa mai o whai ngoa is tangata I o le lulpo o le mongi o le hero. Na utala sa o I auto. From 0 to 0. Yo, me ta o le mafu fau. Me ta o le fatau te. Me ta o le mele faolo a taua ma le tutu wafi. Na le mea iai. Ki ko la le ulu e ulunga vai pe on talafo e na fai avui. Le mea na la we sa vari le ulu po. O matua matanga I lunga o leisi maasiasi, ma leisi maasiasi, ma le alu lo e lafi. So elo ma le me maulu. Ja, le na. The MJ Maxwell, you are fit with all that you have prepared you for Parliament of Samoa. No questions asked. But that's what he said. Severe, you are Parliament's material. So we are. I'll fair to eight. A le tai au e fai ele tua. Au langona fo le now. Le fia au ona fia tautua you fai o malo. Fia tautua I le atunu. Sei fai se sao. Se sao I matau. Awa te li tu malo te matai e mawhaina. Le fo I fai e monotanga ma mea whapena. Ai o te lofo I lo ainga le tai. Ma o te lofo fo I lo ui tu malo. Ano a maa le lua. E iai le tai au. Na o fai atu whantoe. Wha sao mea le tātou tu malo. Auli fa le lei ma ave se tupe so la wal na woman fai ia la u pule no u ma le sui o te maita. Ia. Ona ta ua la ia lea. Fai le me te tau e te loe ma fai ona e fai e oi ia te oi lava ia. La fa fian fa tutu nai. Ele ano a maa masalu o fata le nuu ma vai. E iai ona taulangi, e iai ona tapa au e tausi. E iai maona ele. Tanga loa matua, mamuritalo le. Whafsanga I atu. Ia. Ai maise te lenga ia pupuali. Leo ave nei mo pulanu. Pupuali namulau ulu Hawaii la vea. Ia seu maala fo I salo fata le mea o te multalo ai tono le tātou nu wa I e lua. Tanga loa masanga pultele me le nofo I tu ainga ia salo fata. Patalofa I le tātou
Alofi sā o tō mua mapule. Te lenga tu sa mau, tali oa. Te lenga na mlau ulu Hawaii po le fionga foi. I le sunga le ataua. Le mamalu o le whaafale o polunga e maise o tau tamari I o lo li poi ai le awa ina. I le maketi o aliki I taufusi. A talo fatu, ma whaafte yatu le usa siliva. Whaafte yatu I le ftelenga I a lau pā. Le tangata fau o le mari atoa. Au tau uma. Sa avea maskulati. La tau te lipoi, ma leo leo, le saunga le mua le atua sa vea. Se yuli. I so se teimi o le ao ma le po. Whaftai lo tau tausi ta mali. Ma lo tau a nganga whaalo alo whaiuso. Ai masa lava oe le tama lea. Ta lioa, yang le lei le atua. Ma maua le manos. Ma ia pui pui, ia mo le launga ia te urua manamlo ulu. Ia whaalo alo I tangata. Ia anga le lei I tangata. Ma ia tau tala ma le whaalo alo I tangata. Anyway. Semi Pohine, watching you from Kalgoorlie in Western Australia. Yes, I know. I was once a student there at UniWA, the University of Western Australia. Yeah. Ne mia maunatu talo falava malol soifu mia. Ngao yone matalena. E ole nasolelo o malanga Samoa. Sama yai masiata pio vauliko le malai valele. Na po e leo le maata maleusu. Ai aila na tu uilunga a ua alu lo fasolo atoa ua viral le maata le na maasiata. Au toi vavai atu. Au toi vavai atu. Moi kawhiwhi. Ua viral atoa a ua le lele voi lunga man vanga. A le lele I chapipi ma lau vanga yo le media le chapipi mai. Na le ua atu la wali ile na taimi le nei le chapipi ma le leo ande loka mai la wali inga. Le li ali a kausa vema. Ma leo so ya asiat. Ala le mena tu. Ma mai la vava aine iai. Ia oso I foloa malisi o uso namlo ulu. Se uli Hawaii. Alu e loe lunga mana. O tau uma. O ai le toa manu. E fia sau e whaatalitali. Ia le atau sa vea. Ma le uso ya asiata. Pio vauliko, sau. Au te whaatalitali atu I nei le malai walele, mawai la oe po le ale mele la e o iai. Ai wai la iai le pepe o mo siusi. Sau wale siusi u te amaitu o vai le maile tu lau whafonga le tunu la tua lele a, lele ilo. Ioe, iu mo le tiri o tala e whalele. Ma le li maale malamba o ne mafu o loto leanga. Lea la ua wafe mai. Ia kaki alu so, sau. Ai ave mai. Ai vai. Sata, au te pole. E le ai se mea se whaia I a te oe. O nā mautala. Ia whafonga le lei. There are quite a few things that needed to be proved to claim defamation law has been violated. Te leo vaenga, mea mua. Mai, o le lui tau fo I le tau na whai mo leo. I le taimi e maua se whai tionga whapena. E te tau o na iai ma laulo ia. Te a whai e te le maamlama le tula whano. A wai o lava fo ia lātou. Lātou te le maam. Na o le meo le avatu le meo le complain. Or complain like, oh, it's okay. Anybody can complain. But a e solia lo le tulafono. Ele e se tulafono e solia. O le defamation pe a whai e le wha maunia le mea nei. O upuna e whaia. E wha aleanga istangata. Oni upu sa sao. Oni mea wha maunia. Ai a whai e le aise mea. O tua I aise. Ele aise mea hea. Ele one pole fo le nā mea.
the freedom of speech. Anybody can say anything, but if you intentionally say something that implicated the other person of doing wrong when you know it is not right. Anyway, ai tua ia las tangata. Ai e leo se mea whaamaunia o sori le nā tangata. Ia, le mea la le nā, tasi le vaenga le nā, lua vaenga le nā. Tolu, you intentionally, with malice, defame the name of that person and communicate to the third party, whalongo le tula whano, defamation to be proven. Ai le na o le vatu lava le mea. Langa mai leo, o le complaint, o le whaitionga. Ele ai se me loka istangata se whaitionga, lewa whamtala tula whano. The law of defamation. Ma le vaengalo na wha. Ea, wale mo waisau mea ai. Wale mo waisau tupe, mea ia tau, punitive damages. Have you sacrificed that part of the law that suddenly you can't eat because of these implications and these allegations? Suddenly you don't get paid because of these allegations. Ola le me ule ngoi. Wale mo waisau tupe no le tala tangata lea. Wale mo waisau mea ai. Mea na tau damages. Whalongo longo le lei mata upu ia langa awa o ina ai le tō tele o le atunu. Maua e to e nofo whai I se istangata. A third party. Whaaleanga. Tauleanga ina. Ai o se soli tu la whano. Anyway, o le mei tātou te pisa o upu e la whamai la whatu. That's nothing. That's normal. It's the way we communicate. It's people's communication. You can complain because wale mawhai fo e au upu na tali mai. I le tangata lai whai atua upu. Wala whai fo I. Nangua ol tangata whai upu. E whatu upu. A whai atu lea upu. A o upu lava. E le whape whaleanga I. Ai whati ngā I lo upu. Oi. Vili Solia. Mai, ma lo so fo via severe, ma futa atu nei le Auckland Hospital, ma nei tele fasoa, mon via lo waso talo fai vili, lo fa tele mo oe ia manisi nga se o lo fa fonga mai. Tamasa mo from Alabama, ma lo le so fo Maria, Maggie, ma lo le so fo Maria, va talo fatu from Dunedin. Ja. Tamo fo vai umang na stui ngai ua whaulu la tau tangi ia mai. I li telin tangi tusa e walu tangi. Tasi lua whalungo mai. Tasi lua tolu wha lima. Na o le lima lava tangi ale fast o le HRPP. Feo ia le luos furma le fama le sfuru mai a sawapito ia fia me. Nothing. They are all scared because o mono fa so atuai. Yoi, ile ngata no lua te ai ma le fine. Musul fine ia o le me faina tongi la lone le na fai la campaign. Ono afe talape ai fai ina. Tongi o le whamsinonga maulunga. Fia hafe tongi e laulo ia. Toi whasala atu le le whamsinonga. Whasanga le whamsinonga. Whamalolo oe mo le sfultau sanga e le mwhai one toi anga wa e toi alu parota. Alai ata e tulepa. Wazisila lai e. You are ruined material. You will lose all the privileges, including making love to your wife, because she'll run away. Of course. Na pawala na. Ya na auntie ama carry. Yeah. Famai o valo anga iona o le suya la tau sifo
Ele o salenga. Oh, okay. Ia lena. Sa ola o human resource. Oi le silea. El sapeta se montafa. Talo falava malo le se fumria. O ala tua. E fiai fa lima. Ne yafu matufta foi sa oi voleva ngo savali nga o ke lo savali ko sa makal ba ku nga ile mako o fa lima alu lunga nge yafu na fa fela nfa no fono le ota talo flava balon so fo via la tato wo va vai foi fo i mai ya fa wow tawana us pese tote vai e foi ia unanga ma le tautua le nei aso, le a taua le sa feti to banta, ma lo le soifua manria. Le a tātou e tāle pese le whaamnia tuai nei o tātou se uma. Te lunga o le Facebook ma le YouTube channel.
Talofa Samoa. Wa ule nei o ka asupitialo. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Wasisele ua itangata ai male afula na sala ela fana male tinga le mata ya lule manama atamu na suafa satu ile fa ato anga tu ile male tamatai Olona soa ya sote tasi Ata uku aletoa Wao oya ifa oso songa Lengata ua tulo na tofi Fapea eva ose memoni Wasitele ua itangata Ai male afula na sala Eva tana maletinga Le mata ya luile manama Su ema ye ngata si sasa Wanga sala ile tangata Ile fafine le opoi Atamu ua na oleoi Wasifere ua itangata Ai male afura na sala Eva pana male tinga Le nasa ya luile manama Ja, na whawhiawhianga le tusi tala band. Ja, whanofo fi mali e fo I oile nei aso ina ua. Toi luas fulma le valu minute o na tāle o le tu lai. Wha, Jacinta Maa Nelson, wha talo whatu mālole soi fo manuia, wha pena fo I Aitufa Masofa, watching you from Cranbourne in Melbourne, Australia. Trevor Nidiva, wha talo whatu Fred Fau Meredith. Ia whapea fo I leuso ia Franco si lia la ei. Ia marole so I fua manuia whaftai fo I le tapo inga. Sei losa rosa seu manu. Whatalofa whapitoa lava I le fionga a tupuola ma le fletua ia Ana Rosa. Ina Helensville. Na ua nei o nisi o matua ua ova atu ma le sfulu tau sanga. O la tautua I lo tātou malo. E tusa ai. Ma le tūlanga. O le talia ina o au malanga o I lātou o lo o ngā lulu e whaavai taimi. Christina Televasa watching you from Melbourne, Australia as well. Yeah, o le vaenga le nā, ele o iai ia manatua. O le vaenga o le ofisa o le palemia, sa iai ia le ofisa o le turisi. Sa iai le ofisa o le turisi, o I lātou nā lea lai le I whaalau I loi na mai. Walanga o lea le o iai ia se vaenga o lo o lātou vaia ia le turisi. Ai, o le minsta lea sitting here, pero esa minsta o le sui lea mai ano a le ai, vai maunga tasi le amata bai lauli I se ia o mai I whangali.
O le tau Minister fo, o le Minister le na of Revenue and Audit Office, o le Minister o tupe maua o ia le ofisa o la fonga, ia ma le ofisa o le su e tu sili, o le fionga ia Honourable Paunga, lei ataua te o matavu I tala lei Paunga, ia le na. Tu la le ota talofa fa mai, au mai loa ia matupua mai le Independence if I'm Associate Minister, ia te o matavu I Paunga, ia pe a whaile na. Pe a whaile na e sau I le afo I le vaenga o le fast. Fred, Fau, Meredith, talofa lava, malolo se fomanuia, Trevor, Niniva. O ele Minister vai lele na watu ia toe Trevor, Honourable Paunga te o matavu I tala leo le Minister o la fonga, tupe maua, ia whapea fo I le ofisa o le sue tusi sili. Joe 31, malol malangan munuia sa vea, whaftai, ia, malo fo I le tapua ia, ese le taua. Lea la te tala le tatu leina, whafonga mai. Awa nei whate ia oe I lo wala ifo le asonga fua, po se aso le vai a se fau. Ai ua sau se whasilsilanga. Ua step down, ia pa ua wha vai fo ia tula epa sa I lele, malia le ngoi I lono to finga o le te tai. Alo o iai, il teimile nei ale HRPP. Awa, o whatula utala, leo I loe le to ina. Mai o mafu whaunga whole na leo o vatua. E whai iai, e ta ua tuai le to ina, o le mea le nā e te tau o le whai. Niwa, ai alofa le pati. Ia, mana matua o lo soifua o iai le teimile nei. Ia, ona e ono sai la ia lea. Ono sai, e te wha ma vai, matu ua le mea nei. Pei ana o whai atu I tangi I ana whai nei. Wa le toi e la se tangi ma whai o le toi wha uluina. Wa uma le taimi. I lai tui tama. Ma lo le soifua manuia. Le nala, awane I te I fo ulele. Ai te ua sau le tala I lewa yaso. Whamai ea ua umasatoina, ua malolo, ua aluese. Penny Tamilo, good afternoon. Watching you le ataua from Brisbane, Australia. Talo whai malole. Soifu manuia, whaftai fo I le mafuta mai le au. Nanga ma le tautua. Toi wha wow. Mai Savi, mai Franco. Sidia la e. O le te mili nei wa tauna maua se whangu malulu. Whaku ia se uma. O le si foi mea siri ona tā ua I le mea leo. O le aso tele turunga. Wa ave a whapea le loto ti ngā ma le whaua malo o le toi ina. Malo na le fia to I lalo. O le mawhai ai o na alu. E whatalofa I a lauli. A se sila na umalona pese lauli. Pe pese umatua I male au fia. Whai le sau noanga. Wha pāne mia. Ale fionga I le pāne mia. Ma wha whetai. Upu muri lava o le launga. Mama! My mom. His mom. Le ngata I o le mātua whaftai fōi. I atu le epa whaftai. I le tamaitai I le sa'awhapito. Ea whawhetai loa e le whangaloina e la uli. Le mawhai na whangaloina e la uli. Le tau tua ai tau malele a Samoa ta whewhe I le matautia. O le nganga o la uli mo Samoa. So se Samoa. I le na o Samoa e langlangoina. Le a inga whatutua I le atua Samoa o tas. So se Samoa ma le mamalu o Samoa o lo o ai tau malele atu I atu nuu I whafo. O le whatu le nao la uli. O te alofa wa whaamini atu I a Samoa. The diaspora, the international migration of Samoa to other parts of the world. Lauli sends his love for all of you
and especially for all of you that didn't have the chance, like I was lucky to be invited to go to Samoa, to attend this special, significant, unique, beautiful event, the swearing in, the oath of allegiance, and the swearing in ceremony. It will never come back. TV Samoa, San Diego, Fatalo Fatu, Malol se Fumanuia, ilo sunga tule epa, ia whapea i o so atau, whawhitai i le ngā ruenga tau longo, o lo o tau whatino e maise foi, le sunga ia tule epa le TV Samoa, San Diego, ia mau lato foi tangata. Pa i o Samoa lo tau tuaina lea, la leo ma lea foi a la ata, ai whawhitai, a lea o maua le tātou so te inga momori atu, me le taele o le whatu o la uli, lona nganga whawhitai a te utou uma. My expect thus that the Prime Minister will privately write to you and honor you, all of you, to le epa ma le TV Samoa San Diego, to le epa ma le siufonga le tai au fou i Long Beach, California. Le sunga ya sua Andrew Muava i nā Salt Lake City, Utah. O le o inisi o tātou au whasalau le tauta iae le whatalenga ia tō whaere vai malai ia siata ma le ataua whapea foi le fionga i le producer fionga le rii le ngā whatasi a fui maono anai lupa matsila Martin anai au tau umalawa o lo ngā luai ia whapea nā foi on mamoli e tuai le whaftai lau fionga fonti au loa ma le turisi ia nā kamo fonki tātu uso Lucia sama aunga tala falava malot se fuamnuia siliana tolu fitu ta silima iwa tolu le aso tali tulunga i le mafu anga wa le mawhai e lava ona wha mamulu ese i le loto le toina o tui le epa lona le mawhai o na whaatino le me whai le tupu tala le atua olo i atea o stasi le nā tamali i sa mātou wheloa, i sa mātou malanga e ave le whaaloalo. Ta i le sua le fionga, i le pelestene o le sanate whatalo whatu i lau fionga, whawhitai mo le amana i a foi, e re ngātou le nei polo kalam, i auto sisile, umana ta i le sua. Ai li liu mai le pelestene o le sanate, ma le whaletua, ma le whatalenga e le musu whapea foi, pa iwa sā. Le tu la fale whewea. Ta i le sua ma whai le whaaloalo tele mo le atou sa vea. Tasi le awhi ta la Amerika. Le liu ane i le tau wha i a namulau ulu. Whafonga mua o le vai maunga. Le ataua se yuli Hawaii le vea. Ta il sua tasi le afe ta la Amerika mea kama wika i se lau langu mea maka. E ta ilua ta la Ivas full sene. Ile ta la Amerika e tas. Ta fe ema tau tia. Tolu fitu tasi lima iwa tolu tala atua olo i a tau. Le atou sa vea ma se yuli. Aua ne ingalo na fautua, ma ave se tua lalo i le fionga le li paremia. O le taimi mua le nei wa fio mai ai, ia le plestene o le sanate, i se vala ulia, ma le fionga i le kovana, ma le lutena kovana, le fonga ftalai o le mauta, ma le ampasa po o le konsula o Samoa, le sunga ia fata Ryan Kayo. O loo iai tuile manua, a fio mai ma mātou wheilai. Tua olo, ia tu mau le maalosi ma le manuia ma le soifua tului. Whai mai le saunuanga.
ia manatua lauli ale mali o toa. Ia e alofa ma tautua nā ma oe tama a inga. A inga ma nā tū tama. Ai, elesi me sili o na mali. O le nganga mai o le toina. Ele ngata i le pale mene o Samoa o iai nei. Ai se i fili tā nganga fo i seisi maota e fai matua i ai pe tai to lua mai i tu malo sfurmanitasi ai to o le tunu wantoa. Ese le mandaia o le nei fautuanga. Ia la fo i mai mua mai ma ata e ma soi le fionga e Palestine o le sanate fatalo fatu ma le faloalo i lau fionga le Palestine o sanate faaftai lau faloalo wa mautu ai so tanga le lei a malanga tu foi tu tuila le mea taua le na fe mai ia lofa en fui o great grandparents o lango mau i musumusu i whangaloa sa fai fe au i le e whakasa talo fai. O Vaupipi Lita Papali'i Patalo Fatu Malole Soifumanuia ia whapea fo i President Sua Malole Soifua i lai tuitama alofa and fui they're in Kalihi in Hawaii ia lena o i nā tōnu lava olo i ai le sunga le whawhengainga ia tine tali ngafa ma le whaltua ia moe ia lele talo vatu Ferretti talo fa malolo se fo manuia o le alo talitonunga ai sa o le mawhai e le toina o na wha maulalo lo na loto ma tō ia le malosa ia lu giving lauli in the faster party a new beginning the benefit of a doubt why la le mea wa e whapena i lava u whaulu malo ai le whatalofa ia a whai o se tangata tala no so o le tuspa ia ma le atua ma Yesu ma mea uma ta upu sili ai te le ma whai o na whaamaulalo lo loto i luma o le atua ai te le ma whai o na whai o le mea na i lo uso a tangata ai sea tolu fitu tasilima i wa tolu pe a whai e te mawhau o lo i a te oe le tali. Nā le mea o le mawhai ai, o le mea lea le tupu na tala atua olo. Nā le mea le tupu e whai, o le wha mau lalo. O le whaata malii, ma lolo whaata malii, o le mea le nā le tupu. E leo se mea se tufanua. Lo le sio ka peli talo whalava malo le se fumanuia, fotino talo whai. Nā o loi mata o le fifia. Sa maua I le aso. Tolu, fitu, tasi lima iwa tolu. The reaction, what is the people's reactions? Why is Tula Epa still like this? Sore loser, not wanting to shake Nauli's hand or even a hug and say, congratulations, my brother. Sa nga yade a yolitai, alal me lefai. Taal fam singonga. Yalela, wa fai ne. Sarah Belfort, to talofa lava, my lord say from there. Tato wolina, talofa, my lord say from there. Malo se fuori a tavo. Ia, sa no ia, la se o se tali te o e moa. Ya wal te mil nei petesa, la lo makwa ki ke le screen. O fa mo mo Mamata. O fa no la uma se a uma inga po se me ngai mo ka po. Le fa le lokoli ta vipi. Ia. Lenga falankala ya yonga. I. O inga le ele se me ka o se aso pomisa. Ia le na. Nga ko ri ta vipi. De ai se me na me mal malama mai ele tu. O lo ya. Mo ko ai ko inga mo kwa le la va le ya tau. Yo. I think it's time. Yeah. Yeah. I will come with my way. Yeah, Lena. Yeah. Yeah. Hello, Martin. Talo for my loss of Maria. Hello. Yes, hello, Mike. Yeah, hello, Talofa. Talofa. Yeah, low mo lo avno.
ai lava ta o la u lo ia il ko inga na fa pe o le ko wale ku nga kamari ku ngo ai lo yo fu o nga o ka o mai ai ele o ia se kamari a fai o se kupu a fai o se kuida e pamong i lo le ku fa ku Bali yang pa kamari ia le wala u fa ai samo yo Malaysia me yo ko ja ko ko re o ni lo wale ya lu male ya ku ina yo au eu se fa so malo fa tele lava fu Talofa maloso for Maria, the people's reaction. How do you feel? La lula ngona, la sanga faya I fea. Walai loa le atunu, talofa. Foi for Maria, la sunga le akaua. Talofa lam. Talofa. Ja, e fa felo ai ko la sunga le akaua. Nei ku la ka ko por kalambi. Tai. Ja, malo foi le malanga manguia. Tai. Wa ai ko ai lo sangi fia fa moi. Mo foi soi fu manguia ko kai file mu me le po sa mo ro soi fu e ngia ko ka ko wa mo wai ye lava soi fu manguia ma ro fa ko yo fe au mo faiva le ngia so have tai tele lava ya ka ko di ale ro fa mlenga le yo le ko wa ka u man manguia ka ko fa mo ye lava e fa mo sa mo o ye le loko fa mo foi sa kau folo diela e kau ale le va ai le kau kai sia pale ngafa a wangi ale wa poi liu le ku fa kau kuli diela e oi ka ko vi ile le lo fomla le ole ku a ole ka upo le wa sa ua ia e lau sunga le a kaua sole se ufore loko e pe ia e leo se kangaka nga kulau ar whaafonga sa mo pe ia leo se kangaka nga na kuma le foi le fas kum kausanga diela e pe a fai kasi e ko fai wala valea se ala I loa sa mo ai ala u fai ngalu nga kofi le ko le o lo fa epa diela fa fo fonga wa se manguia o sa mo ya o se vai nga le ya kawa have tai me ya u poi masangi ai da ko wa ku kari kongu ai o sio kauso a lo masalu yela a faio yangi me o wele ko inga ngisi a kungu ole ale ka u ai sikala o kalikongu ale ma fo fau ma kaufi o me foi le e ale nga fa finga kar nga se ko inga fo male ngo fo le kai ka inga le chapipi ne mongia le ya kaua ya o se vai ngale Faftai tele lava mo le finangalo faalia ai a bia tele ia fai ngol nei vai aso ma sapati ya taiao ya fafkai le kaua alo fa ya le na la ngona o tangata e o lava I tangata le chapipi sa matou talanoa o suia I foi maliliu o fuli tua tangata ino e vava ai atu ya mionga I e fai wa peo ni mea ni tamaiti foi al watu le seri I leo li mongi e whailan tautonga si I lunga ona lima whapenei a leo te whai atu sa le a e lo whaaloalo I le atu no te le mi ngau I ona whaitawina e fua leo o matua matangata e tupunga mai ai pena oa o oe pena oa I oe o le a le tūlanga e te iai e le whainga ma tope lau le whainga, le whaitawina, e lo mai ai mātangia, e te le whatawaina, ma e whaaloalo, ma malu, le tau tonga I luma o le atunu, uma le atua. Le a oi loa atu, I atawa ai o winga mau a mionga. E matanga. La talo whatu Napoleone, Napoleon, a mawhau, tioto whine fo I aso alo whai, ia whapea fo I a leuso ia aloi makuisa,
Ia mautou uma le tātou ainga I o Tara. A talo fatu Barry Fumona from Hastings. Alo le soi fumanuia, ei fo le tamaita Johanna, ma si on to lua, ma le lato whanau I Heipi o Hastings. Le sunga le lia pikopo. Ia lo Kenny so alo le utele lo lovai. Ma le faltua ia Jackie, ia ma le lafu ko kele. Tātou wole leina. Talo fa balon soi fumanuia, sofi na ngalo. A lea su tultununga. O ia oe le tali o le me tau le fai tu le epa. I le wha mau la longa. Ma le wha talofa. I le pale me fo. Ma lolo soi fu. Ma lolo soi fu. Ia o salu le ilunga o le lenga. Talofa salu saunu ia. Talofa. Ia ba ma lolo lava sa vea. Se pau ale fesili le fia fesili fwe to le uso. Ia so na umai le. Taimi o le. O le wha tautonga pena wha talofa ia. Ia la ulima matuila e pau alena ta ua sai ai fa mol mole. Le aise mea. Oi sole. Le aise mea. E oi ali ma. Oia, ka fese. E otu fatalo fa isi fai pule. Fai pule fau. Ai le isi sia. Ai la umale la unga la uli. Sau tu I luma. Luma ifo mai atu le epa. Ifo le isi tu. Ifo oi le fionga. I le sau fa pito. O karo fai. Ia. Betul ti. Ia sa mako maka ko ia menga ai pangal me sa fia ilo ai o makte ia le kupual ko inga sa vea. Ia. Olto ina. Ata do mavo fa la so fo na lo toile o malo tem fo isa. Sa fatu ala ile malo tem tau ave tonole. Mo ta fono. Ia. Ai vai le ia isa le filo inana oi. Se ol filo inana ta te lebo mau ai nele tali olto ina ia e fia o ile ao malo. Ia. Pai ol tulanga na ol mena le fa tala ua i alto inam fa peona. Fa o li toro na fina ngalo. Ai me ta te alo fai o le polunga i o le atunu mama fau o yo tangata. Ia. Ia beo si fa so atu na sa vea. Alo fa tai ta ua tele no fa soa. Awa tali tonu mai o tau pe ana sao mai tu le epa. Toi le power I le taimine nei. Wale awa umar sfulu tau sanga o le fionga I le tui mileri whanu. O le taimi lewana sao mai I wha pale mi o loa masisi. Ai se e loa o ia. E a vea maao le malo. Tau nu unga tonu ala nā le sau. Tau whai atu a leo mua mai ai. Tau nu mai ai. Mua I malaya ai. Le sao doanga le whai nei. Simple as it is. Yeah. Se e lo I nai le matila mapo ai le whala. Ta fe I me whai le ta maloa I a Samoa. Yeah. Ta fe I le polonga. Leo tova ai le me leo whai Donald Trump. Ma o mana o whai Donald Trump e wha tolu ana no wha inga. Ai mana o eve ese le tula whololo I nei na o le lua paia inga al Palestine. He is already looking at changing the Constitution and even seeking a third time in the White House. Moli le loa talawalava, le fiu talamoni, o lepa Malaysia, watching you from Sydney. Ami tuana I te fili, talofa malol se funu tatu o leina. Talofa malol se funu. Se tutu I whai lalo lau le tio ai tali lau telefon. Talofa. Talofa lava malol se funu, sao nui? Nao sau lava tali foi lele peseno I atau ia. O te mata wina I la sili na I pola meu whape ai toina. Sa vea vange alau suma. E se la wai. O toina e vange le suaf. E leo stangata leanga. Ia. E leo se tangata leanga ia le sua fo leo. Sise le iai. E whapea fo ia le vaenga le ai. Au te mana o se I wha tepa o I se mea. E watu I sautali. A wari mea le ai te suea. E leo se mea I luwa le seswesul mea. O le mea lai ai le le a o le mea. E te tauna vavai ai. A tondo nai ele video nai te filofia. Sa iai le
whamatalanga le oksise le dira. E te tau o na alu ia la ulia ili avea fo ima. Sorry, le taitai o le whasa au le ianu le ili avea parimia. E whato ese. O aina e manao e le whato ese ia. O e matua le video na. Ia. O e matua mai. O le au le ta ua tua le mea na e te suea. Na whaile to ina e anu ia la aia le whasa. Taitai le whasa. E whato ese le. O ke rai seise le Samoa. A tonu la maua mai mea na. O le mea la leo te tonu a ia iau. E le o ta lata ia. E le o nai tai matamari fo i o le atupu. E mafu ai. E iai le tangata i ele o ke rai seise lae la lafi. Lae la tau te equip. Pe la tau te whaau pe gaina. Ia le vaenga lea e a gaina e au maia mata au pule whiawhine. O le are mea uwha pe aia taitai. O ai matua mai. Ia. O isi uma ma mea nai luruina ai Samoa. O i la tona na e peifoile le script le mea. Ma a mea o e fight mea lea. O na le wha moe moe a mane tasi. E mai kolopolisa mea. Ma ne la wala usuka. Ia. O lea nawa tau lava leo le tau ame leo ke nai sese nga. Ia. Ia le peti mai to tonu o mea ia o pulenga. E o le pulenga a whaife au. Ia. E mai o e kalesia, pulenga matai. Any organization, they have to destroy or obliterate. Mai sea, lea ngau le ieri mea le fo mai. Le ua e ai globally. Ia. E le whapea se mea fo i le e lunga lona i lunga le surface mea. Ia. It's a very deep and mysterious way o le mea nā lewe vesi e sa Ia. Lea lala o tau atu ia te oere organization leo te tonu ia. Ia. CCP. Le ai. Communist China Party. O le CCP ia ma le communist. It's a characteristic o le mea lea ia. Lea ngau le lau whai atu. O au. O te loa le lei disi o le mātou nuu. Tāna e vai ai e fosto ina whaotana. O whaotana le tau tana. Talo whaotana. Sai ei to tonu o le o ke rai sese lea. Wai mau mai la. O taulana ma te ia o ke rai sese lea. Ia. Le le, o le ata le tala noa ai le. Lato ana watau lava. Ia te stoi mea i o pulenga. A ia tasi le authority e runninga le world. O lea foi la te mai ai. E leo ma te ia na whai ua leva no whanongo ia tau whinaunga. E whaftai mo le tau whai tūlanga lea mo le lei. But the root, Lily, you have to uproot le mea ngā. O le mea foi ngā, le malo losi mai ai le oksise lea, le awa o itua. Ia le hoa mai lau matau. O la me whape ai. E leo tagata le anga tagata ia. Yeah, so they are controlled by an outside force. Yes. La e control, not only le control, I assume financially, e la pe ka por mea ngā. So, o le tele le tupe lai tua o le matau pule. E le whapea la e a foia. E whaingata ai o na mate. Le anga le mea leo te avatua, e leo leo manatu, isa pipiko teaching. O le mea nā tau le o onga le fio ngā le. O le pese matau pule tau, matau siri fo lea. Ia le matau pule tau loa mai. Ma le si vai. Mai Australia. Ma lolo. Australia o nei Nusila. Now, wa e manatua le sisinga fua le sa fai whamanatua ina le. Was it 62 or 63 o Nusila? Wa e manatua le na la tua le sinevole o kovana Nusila. Ia. A e toi va ai le video na va ai le fine na sa wea ringa le meo le ula. Pe fo le ni kous. A e va ai foi la le ta ronga ma Samoa. I o lule e lani le to Samoa le na seke le World Cup.
e te vai ai pe sfurfa e minuto le miliona ele ka lo mai langi a show by force feed na life city there who is she la me we ali bena se o vatu se atale ato no te pai ai no fa onga ina le usa a onga le take sa ele fale na ma tua sa oso la lo lama le wala sa ele fale le tua nga vale ta o le mission le sa o le fole free mission sa leva yasona ale o ma fau are there people like that because a link be na ma be le uta do tu ai it's a big subject a se picture fole le tau fatatia e fa malu rua tu ai lo su sa ver yeah fine so ia ta tu te feitai o le mea leo te mamai atu ai pe fotanoa e wai lo fole upu hole admonition o le admonition o lo attack o karaka ai tu le issue ia whafonga mai whafonga li mai te leo attacking o se tangata o le issue le tatu talanoa ai o le whaamanga longa ma le loto maurama le na Mauatu, yeah. Suga Saver, yeah. Le Mauatu. I wingo platform or Tole Yai. We attack so much of the personality. I thought totally over the issue. Check on the issue. Ava la le issue la le te vatu ai, o le whaamangalo. Loto whaamangalo, ma whape nao na whaale le vā ma le uso. Wa le ana sau lo alsunga laule. Tātou o maia tātou tū whatas. E le mwhai la o na whai le malo pe a whai. E se la ngona ma winga o tangata. Ai o le isu le mai. O le wha le atua. O le ala le si mea o siri atu le mea lea. O le ute ma watu la suga sa mea. Ai malo fo i. E ma whai o tātou a teka ngata. Ai in the same time we are red herring. Focus we are red herring sometimes. Yeah, ele se nganga le na kola, ele se nganga le na ole mata upu ole atu se vea. A fai o tātou o whale tua, o tātou o le vādu nofo ma le awa whatawhata. O le tā ua le nā o le vāle tala noa tuene. Le ala sisi isu e siri atu lunga le nā. Le o tātou se ese ma le whapurukiki. Tu mai le tātou wha e ka le sia male anga nuu tātou te sapi ai. E leo mawhai la wana fō lea la ngona ma leo inga. Au tangata e tala noa i le tua, ma tala noa i le tuspa ia, ma tala noa i so se vaenga. E mamalu ai sa moa, i lana tāwhatolu, o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia ma mamalu wha le anga nuu. Ia ai, ufi tai i le fina ngalo le tua. Eo, la le na, ua manatu ai, e se fole isu le tala no mai lea, talofa malo sa i fomaruia. Talofa ria kaua, maro malanga manguia. Ka fetai, malo le, tapua. Ia, ai, si e makusinga whaasoa ria kaua. Tau no ia. Me mua ria kaua le, kai mino whakau konga. Fai ala ukala sole ai longa i Samoa i kue whalarangi ele malingi i maka sole a. Tau moni o. Ie la ngonga sa o ma i sole le. Whakau konga i mole meo le kangaka e oe le nganga koe oe whale nganga a. Moni o. I le maa ngai o le wawai aku whai ale le sole ma i le kaime whakau konga i le. Le la unga maa ngai a la uri po le kako pale lia le ako. Nadi i le wa. Yoe. Sa o lele nasa. Nga se laka makamakaki. So le nga ka ofaka i kamar malini o kaloi makaso. E se lang honga nga o iai i whakau ko nga o le kako pare mia fōni mele o iei. Madi ilo. Malo. Whaftai sa e mai boa ma mata mata. Maka makakua nge ngiu sila i wa kaku nge kilang. Talo fai. Io lango da fole na e tas. Io e. Ai se avatu se faso le ya ka wele le kulanga le ko inga le aka ko finka. Ia. Se ya lo ko ngo ke masalo al bele fa finka inga lo se ko inga so. Ke masalo ala e. Salo ni folo langa fa ale nga fai ma sainga mele ye. Ia le mo fa ruanga ale le bangu ya langa mo fai.
a ke masala o le fa fe fe bai piles ke no se no fa pe a fa ya le ko mu for la yo fa e ko ole o ki al me o ya i salo me nga o le fa fa ka nga se ko i o se ku la fa pe nga ni for la nga mang fe ko nga nga fa ba sai ya le ole ko mo fa nga fa le o mang ya la ko mo fa nga me le ye e pe o sa kai ka la nga ya i le ya ko malo fa ya le se ko i nga le ia le awa le belo te fatoi nei o le tafa tolu lea o fatasi il tatou anga nuu ma le nganga whakewisiano ma le whale tua lea lava e whapeo inga awa e whaima whaatita inga i tangata io lava whelo mai e te tai tangata e le mwhaio na lātou tu ua o winga ia ma amionga ia e mo le ia ko ia le na e mafua mai maunga tele ia manuia o nu e tafe mai lunga le mele kafia kuila lo le mea e sa le o le sianga me le anga e so vai ele o makua o ke ofole pe fa le sika ka ele o ia so le mal le fa fa lo fa mal pale via ma ka kia so le sa le ia a malo fa tai ia fa pena foi o le ua se fulu minute o te ai le tu live fa mai manatu ia o le a foi mai I le tatou por kalame ia ma seu I fanua awa ia o le o tatou tau mai si ui mai o manatu foi o lava lea mo le so alu le vai aso I le tele o mea sa fina wai ia mamalanga atu wai ia lea ua anga le leile tua ua toe tau nuu mai ma le manuia ia o le tāua le nā o le alofa ma le anga le leile le tua whaaftai fo I tāpuai ma lo to talo mo I mātou nei le au whainga luenga ia mo tātou sui o lo iai I Samoa ia Lome Gray talo falava aftai le mafuta mai Fortino Josefa ia anga le leile atua I lo tātou ainga ai maise le fionga le li I panemia alona au waa ia whapea foi le pale mene fau ma le kabineta ese le tāua o le saunuanga le nā lauli I CEO ACEO awa o le ngaluenga nanati lea o le whatino nei I le vai as fau o le fautuaina lea o le ofisa le tupe le treasury ina I tanga I masilsila ina I vave o le pasia ia le tala o le tupe mo le isi tolu se fulu aso o lumanai o le ngaluenga sili lava lea o na taua ioe e le ngata I lea o le ave esea o le tulafono le lua afe ma le valu o le LTRA ia whapena fo I tulafono fo I e tolu I le fatu ese ma whaia seisi ia lua I ai ulu o le whamsinonga o whamsinonga whanua masuafa ese mai I le whamsinonga o sori ngā tulafono. The Supreme Court has to be, and the Lands Entitled Court has to be independent, which will then set up two different branches of the court. Yo, I like walua I si umale ulu o sia kako wa mi ole na. Ea fatalo fatu I le fionga Fortino le ngā uputo muli alor so fo man via I a fionga tongia ya kalama ainga maua. Alor so fo man via. Ya na au la tatu walo nei fa fitau wa wale Fortino ina ia le tele o mea nasa tala noa tuai fai mai o meo tangi masu ia whaftai le tua ua whaalongo maitanga teile tau o tele o le tau longo atu o le ataua sa vea se yuli I le mata upo le o e whaingi mea e whaingi mea o meo kangi ma meo su ma uma pa uma ia le lua se fulu mon tupu tolu se fulu mon tupu saua na o le lima
Ia ma mata upu e tolu ale fast. Ia, ua walu ia I mata upu. E alu ala le paramene ia. Ia la fo I finau a fo I mata upu o nā tangata I le whaamsinonga. E tu sai matu unga. Male tu la fono o whainga panota. Whatalo whatul tu whine. Ia Emma Jane Lawson, ia whapea fo I le sunga ia le malupio. Malo le soifomnuia kalama inga maua. Ia whapea fo I misa. Whale ula. Ia Pauletta. Sei Rosa le moa. Malo le soifomnuia. Lose M. Dominico. Whamai e kasi le kangi le mala. Le kangi e kia. Ia. Aide se mala ngai kangi au. Ia. Whamai le tua. Lalu tusa su tātou. Nuia. Oh. Wa ia manuia tele sapati le aso te au. Mo auto uma le au whainga luenga. Whata whaitau langa fia. Anga leila tua ma. Wha maluina le upu fola I le aso te au. Ia, a ele wha asilanga le avat ma le wha luano la. O le aso te au. O le tau le tu lai wha I le afiafi. O le a ulu wha o ai Samoa I le maota o Samoa. I mangele. O ina o le a whatino ai. Ia le tō wha na I le fionga le konsula. O le malo tu tō tasi o Samoa. Ia whapena fo I sunga I whawhionga inga o le maftanga a whaife au so o whatasi. Ma ngā lulu e whatasi e kalesia Samoa I au kilani nei. Ia whatasi ai ma le lango atu. A le whono whautua Samoa. E le ngate le fionga le tite whono. Ia tofi lau Tate Stanley ia ma unei o le whailau tusi a le whono malu o Samoa. E lango sua o tātou sui uma. Awhio mai ma tala mai au. E tātou te nuti mea whatasi ma tātou si I le vi inga ma le whawhitai I le tua. E pei fo I ona whaia le tātou lotu. E tālo si ai le whainga panota le atunu tasi de nei whainga lotu ma tautia. Lea na tātou iai. Mau whai atu ai whai. Wau man tofi malo. Pau ale mea tātou talo I le tua. E whasino mai. E tau wala I le ai a te tau le tangata. Malana palota e whatino. A ia saunga le mu, ma ia fi le mu. Le ai se vevesi. Ia. Talofa mei avito semi whifua. Ione teo, talofa lava, Joshua teo. Mulitalo, Niusila, opa, awelua, talofa uso. Una ingalo, ia te utou le tātou. Fono te talo le nā I le tau le tu lai wha. A leo wala au atu. Wa mole le komiti le a tātou le ainga fast. Lau fionga I le teitei fono. Se wa moli ma le mamalo lau tō lau e me se fo I le fo I lau tusi te vanga. E a whapea fo I a le te utupe. Lau tō komiti wha fo e uma. Wha mole. Au te wha mole atu ma o te talo atu I le te tala o mai fo I le fionga le konsula. Ma whai fe au. Pe te tau on postpone. Pe sui seisi taimi ma seisi aso e whai ai le whono le fast. Ai a fio umamai. I le vaitele lea. Si I ai le vi inga ma le whaftai I le atua. E ma whai ona ta ofi. Nisi o ma ta opu e fia tala noa e tele aso e whai ai. Ma toi tala noa ina le nām ta opu. Le whato a tātou toi. Ma langa whatasi mai. Mai Samoa. Ioi. Lala le nā o le tutu atu o le whautuanga. Ina ia sila fia. E tā ua le tātou whainga notu lea. Sema se taimi e le whapeu whaatonu atu lau tō whautanga ma le whātō whala inga. A le nganga mone. Ana whaalongo fo iai le fionga le li palemia. A wā o le autū le nā o tātou. O le fionga le li palemia le sunga lauri al mari toa. O le loto fo I ma le tō wha le nā le fionga le palemia. O le tātou la lango whatasi le fionga I le konsula o le malo Samoa. Le fionga
I le alo tunu mafono afe mata palu sa plue fa po le fionga fo le swafa ya le malu tofi lau fa po le lua. Ina ia tātou wosi taulanga fatas. O le so atu le nā, ma leo o whiu e vili atu ia lau e fionga le asi, le matua. Ia, ona o taulanga nā e tā ua le nganga whawhtai. Ai i a inga umba o le fast, ia tu nuu ese, Australia, New Zealand, nei, ia manatua. O le ulu wai a inga ma o le ulu matua fo i leo a inga umba, na wha maupopo. O le ulua i a inga le nei. O Okilani. Ia, ka talo tuai ma le nganga wha loalo. A o whafunga mai, ia le tātou a inga wha tua i le tua sa moa o tasi. I lunga nei Okilani, pe te malanga mai fo i nisi vaenga le atunu, a o loo e iai Okilani le aso a tai ao. Wha mole, wala ulia oe ma le nganga wha loalo. E te fio mai, whailo tātou sao ia manu vau, tātou toi momori lapa lapa malo, ina ua e ma le manu ia whaiva. Sa ngā pātia ai i le ngā tei whale, o lea ua e ma le malo, le whaata maso ali inga, ma ua whaana e ai le tai, ai sea. Ua whai fole nā loa i le tua mawha whiri malai, a lea nganga o le kewisiano. Na ua mai o na whaia le ngā ruenga o le wawenga le atua ia i tātou ma le tātou malo. Ua le tū la fwa i ai Samoa. Tātou uo le panati o le Satauro Yesu. Tātou momori lapa lapa o malo ua sia i le whau o malo. Tā mole mole le whanu o le tātou a inga whatu tua i le atua Samoa o tas. Nai tau te sila fia i le tau whaiatu. Fa mumua, ma fata ua le tua, ma ana wawenga ua whaia mo i tātou. Yo tala le nā ma le nganga whaalwalo. La tātou tau mawai le nei e fiafi, alo whamai le tua, anga le lei i fuafuanga o lo whatino. E manisi fo i o lo o ngālu lue pea. E ngata i lea, nai o tātou tamam te nā mātutua. E upo fola tai au, Lungo le tātou api o folinga, Facebook page, e vape o fo i mo le tātou YouTube channel. Share our program. Add your own thoughts to it, leo tō whafonga. O sauno mai le atunu, e winga, maamionga. Ulungia, M. David Cowley, Tarofa Malo, watching you from Las Vegas. Suliveta, Te Vale, Tarofa Lava. A vea fo le nei avenua. Mori e tuai wha mai senga, mai e te nei muri talo ma le tātou ainga poto poto, le ainga sa muri talo. I malo pa upo, mauta ma le malaya i fotunga, ia, awali i e lua. I e lua, tanga loa ma sanga polutele, alba malu le lofo i tu ainga ia salu fata. A pea foi le nu o te mai tai. O malu le tu malo ma tu la niu, o tua, o te i o le tama punefu. Ia, a walo sui o le fono e le sunga le mutalo o winga ese. Ia, a whape nā fo i le tātou tua fine na mua mua, o whai ilangi le whaulaunga. Ia, sali i mulitalo, ia tu uai na o le whanau. Ia, lo whangia le tua. Le pea o wha mawai, as toe sauninga o le sunga le mutalo i le so. Ia, wha mawhan whana i le whanau. I loto, ma nganga o le whanau. Ma whanau o whanau. Patalo fatu a kenese Kyle, watching you from Queensland, yeah, and Brisbane. Ana Filippo talo falava. Alo le soi from Ria. Famea. Famea Ana Filippo. Ale lopo fea ala mo ingi news fa salau le au ngoa ma le sue. O kalakau fa leanga. Ele mwangi ngi la news. O yo le ngari fo ele kalangoi. Talo fo se fatu la wano tatu ainga uma. I New Zealand nei fa pe tatu ainga i Australia, Hawaii ma America. Ja, rio to faiva.
Via le aso te au le sapati tātou whiloi i le sauninga lotu i le aso tai au. Maota o Samoa, tā le tu la e wha, te ta ia le sauninga. Lei Chan a hau la wano. Alo le se fumvia, watching you from Melbourne, Australia. Ia mata mua pauli, talo flava malo, o sai malo foi le fatto to le nei aso tu auto. Ia ui mangalo se fa le tonu. Pe o poi fai ele matafanga marau ma o ngasami maleava sale murianga. Mangalo se leo le ataua fa foi mai upo le ataua tua oi le pese lo usoe sawia soifua ma ia manuia. Wow le pongisa fa apeo na puniti o le la. Wow le langi o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga wa tofai paloi mata. Fitilo fa i solo wa le tau ai lona loto. E uso e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Le fia ai se fulu se nese I whaalavai a o se ato whangu pela vai o se papa mafu a mu ia la sano wa file mulo na masalo sano se